حالا من در داغستان قرار دارم و من با شاگردانم فخر میکنم. در اینجا در یک سال ما 5 نقطه کشیدیم. و شما تاریخ یک میلیاردر را نقل میکنم. او دوست من است. من تماما معاش نمیگرفتم، تنها غیرت داشتم. اون برایم جالب بود. صاحب بیزنس ترمز اساسی بیزنس است. ترینینگ ها کمک نمیکنند، خواندن بیفایده است. این را فکرانی کاندوکتور مینامم. تنها پول جمع کردن. هرچند تو امسال سوختار را پس سر کردی. آوازه پهن شد که آنها را چپه میکنند. معاشم 10,000 روبل بود. تماما درباره پول فکر نمیکردم. بیش از نیم بیزنسمن ها حالا میخوانند. بله. کسی که نخواند در بازار دیر پایدار نمیماند. البته. همین طور گفتن ممکن؟ بشبه. فهمم. بسیار گپی خوب گفت یوسف. با باوری میتوانم گویم که کمش 500%. او را از کار آزاد کردم. همین قهوه‌خانه تماما به اشتراکی من گشوده شد. شماره چک ها تخمینا در یک روز 3000 دانه است. میتوانیم گوییم که این نتیجه خوانش است. بشبه. دوستان عزیز، در میان ما شما زودتر میسبزید. سلام بینندگان گرامی، شاگردان عزیز. حالا من در داغستان قرار دارم. امروز ما آمدیم برای دیدن بیزنسی یکی از بهترین شاگردانم یوسف. او از داغستان است. با فکرم الکی 1 سال شده. بله. یک سال شد. ماه اوگوست سال گذشته ما آموزش را سر کردیم. یوسف پیش از واخوری با من هم بیزنسمن بود. تو چند سال باز در بیزنس بودی؟ اگر از اولش حساب کنیم پس من نخست کار را از بودکه شاورما پزی سر کردم و تخمینا 15 سال می شود. اگر محض پاولونیا را گیریم چند سال باز کار اگر میکنی؟ محض این برند را گیریم پس الکی تخمینا 4 سال می شود. 4 سال. 3-4 سال. خیر بیش از 3 سال. شکر خدا الکی دوامی 4 سال یوسف کار کرده است. در این بیزنس، محض در همین بیزنس او 4 سال باز کار میکند. و ما شکر خدا در این 1 سال همکاری میبینیم که او چطور بالا میرود. در پیش چشمانم او خوب سبزید. بسیار درسای سیستمی ما را او عملی نمود. او در مینی مستر کلاس ما بود و در حال به آموزش فردی امان شامل شد. شکر که همش خوب است. حالا تو چند کارگر داری یوسف؟ اگر حساب کنیم ما 4 سمتی فعالیت داریم. پاولونیا برندی اساسی است. اگر همش را یک جای حساب کنیم در هولدینگ ها پلس 500. آفرین، بیش از 500 کس. آفرین، بیش از 500 کس. بله. این نتیجه خیلی خوب است دوستان. رشد خیلی خوب، نتیجه عالی است. میخواهم به تو یک چند سوال دهم. تو 4 سال باز در این کاری. حالا چند کافه داری؟ حالا 5 کافه دارم و باز 2 تای دیگر در عرفه گشوده شویند. یعنی ششمش را همین ماه گشوده نیم و باز در دیگر شهر هفتمش گشوده می شود. آفرین، شکر خدا. همین سال ان شاء الله. این تنها کافه ها؟ ما حالا درباره کافتریا گپ نمیزنیم. ما درباره کافینی گپ نمیزنیم. کافینی الهی است. حالا ما تنها درباره کافه های پاولونیا گپ میزنیم. لطفاً بگو در ساحه آشخانه های عمومی و مخصوصاً قهوه خانه ها پاولونیا در این شهر در جای چندم قرار دارد؟ اگر به بازار با دقت نگاه کنیم. البته اگر با چنین شکل نگاه کنیم پس انیق ما رقم 1 هستیم. چونکه رقیبان ما اساساً 2 تایی چنین قهوه خانه دارند. آنها 2 تا و شما 5-6 تا دارید. ما حالا 5 تا داریم و ششمش رو گشوده نیم. آفرین، خیلی خوب. خوش، اگر در مجموع درباره چنین جایها گپ زنیم البته ما رقم 1 نیستیم. پریس گروپ است و آنها رقم 1 هستند. ما در جای دومیم. یعنی شماره کافه های آنها زیاد است. آنها فرمت های گوناگون دارند، شبکه‌ای نیست. اما رستوران ها، ماهیپزخانه و عموما شکل های گوناگون و غیره دارند. چرا تو محض همین سمت را انتخاب کردی؟ این تاریخی دور و دراز دارد. مختصر بگو که چرا محض همین سمت را انتخاب کردی؟ این خیلی شده است که من به پدر کلان شدم. وقتی 13 ساله بودم پدرم از عالم درگذشت و در 17 سالگیم من کار را سر کردم. عمکم آشخانه شد. آنجا لواش‌های ارمنی میپختیم. و به شهادتنامه رانندگی من آنجا راننده شده کار را سر کردم. و این خیلی شد که من تمامی کارهای آنجا را اجرا میکردم. در آن مکانی پخت و پز پرره راهبری میکردم. تو از درون این همه روندها را دیدی و از سر گذراندی؟ بله. حتی این خیلی شده بود که من شبانه لواش‌ها را میکشاندم چون که گردشمان زیاد شد. ما حتی به دیگر جمهوری ها میفروختیم، حتی به چچنستان و تمامی داغستان. میتوان گفت که تخمینا در 1 سال من فروش را تا 1000% زیاد کردم و فایده هم زیاد شد. بالا رفت. و از همه عجیبش
ман маошамро намегирифтам. Ба кор шавқу ҳавас доштам. Тамоман маошамро намегирифтам. ҳис кардӣ ки ин ба ту писанд аст? бале бале. ва ин хел шуд ки ман он лавашҳои тунуки арманиро тақсим мекардам. дар он гӯшти мурғро печонда шаурма мекарданд. онҳоро дар тамоми шаҳр тақсим мекардам ва оҳиста оҳиста боварӣ, хоҳиш ва таҷриба пайдо кардам. дар кори худам моҳир шудам. баъд хостам нуқтаи худамро кушоям. яъне ту ин корро бисёр карда дар натиҷа бале чунин хоҳиш пайдо кардам. тахминан пас аз 1.5 сол чунин хоҳиш пайдо кардам. аллакай ҳама маоши ман ҷамъ мешуд. шояд аввалин ва охирин маош дар умрам. он гоҳ маошам 10,000 рубл буд. ва ҳамон маошам 10,000 рублро ман давоми 2 сол ҷамъ кардам. ҳадаф гузоштам ки шаурмахона мекушоям. 2 сол ман пуламро сарф накардам. ҳатто хӯрокаву нӯшокӣ ҳам намехаридам. дар хона хӯрок мехӯрдам. ва дар 2 сол дар сейф тахминан 200 ё 220,000 рубл ҷамъ кардам. инро хуб дар ёд дорам ва нуқтаи шаурмафурӯшии худамро кушодам. аввалин шаурмахонаи худатро? ҳамон вақт ман тахминан 21 сола будам. 20-21 сола. барои чӣ маҳз бо шаурма машғул шудам? барои он ки медонистам дар шаҳр ҳама шаурмахонаҳоро медонистам. ман ҳамаи он ҷойҳоро аз ёд медонистам. лавашҳоро мебурдӣ ва медидӣ ки онҳо чӣ хел пул кор мекунанд. медидам ки онҳо чӣ тавр ва дар куҷоҳо ин корро пеш мебаранд. ва ҳамин тавр аввалин нуқтаи шаурмафурӯшии худро кушодам. мисли обшипит буд. ва корҳоям бад набуданд. тахминан ним сол ин корро кардам. аммо кӯтоҳ карда гӯям, дар охир ман муфлис шудам. ман сӯхтам. коргар ёфта натавонистам ва ғайра. баъд вақте онҷоро маҳкам кардам, пас аз муддате як дӯстам ба ман муроҷиат карда гуфт. ӯ гуфт: юсуф, дар маркази шаҳр ҷойи хубе ҳаст. он ҳоло Кирови Калин аст, маркази савдо, яке аз нуқтаҳои марказист. ва он ҷо як будка ба иҷора дода мешуд. биё онро мегирем гуфт. ту пул дорӣ? гуфт. ман гуфтам ки не, ман муфлис шудам. худат дорӣ? гуфтам. ӯ гуфт не. пас чаро пешниҳод мекунӣ? гуфтам. фаҳмидам ки он ҷо ҷойи хуб аст ва қарз ёфтам. аз хоҳарам 600,000 рубл қарз гирифтам ва он будкаро гирифта корро сар кардам. он дӯстам аз бозӣ баромад, чунки пул ёфта натавонист. ва ин хел мешуд ки ман аз шаб то саҳар таъмир мекардам, чунки дар пухтупазхона кор мекардам. он гуна ҷойҳоро худатон медонед. дар иду рамазон ҳам ҳеҷ гуна истироҳат нест. яъне шабу рӯз кор мекардем. одамон шабу рӯз мехӯранд. беистироҳат тамоми сол. ҳатто агар ид ҳам бошад, ман 50-100 нуқта доштам. баъзеашон кор мекарданд ва ман бояд нони гарм ба онҳо мебурдам. пешакӣ борро барои 2-3 рӯз дода намешавад. ба онҳо ҳар рӯз бори нав дар кор. аз ҳамин сабаб ман аз саҳар то шом кор мекардам, аз шаб то саҳар будкаро таъмир мекардам. худам ҳама чизҳои лозимаро бурда онҷоро ранг мекардам. аз фанер худам стол месохтам ва ғайра. тахминан 1 моҳ бо ҳамин режим кор кардам то боло рафтани кор. дар ёд дорам. баъд нуқтаи дуюмро кушодем. дертар бо гузашти вақт овоза паҳн шуд ки он будкаҳоро бартараф мекунанд, маркази савдо месозанд. ҳоло дар он ҷо маркази савдои Калоне ҳаст. он гоҳ фаҳмидам ки ба ман ҷои дигар дар кор аст ва ҷоковиро сар кардам. ва аввалин ҷои мо дар бинои Хансултан аст. ин ҷо бошад нуқтаи панҷуми мост. дар он ҷо ман 20 квадрат ҷоро ба иҷора гирифтам ва дар он ҷо низ кор шаурма буд. ва чун бозор каме тағйир ёфт, рақибони мо дар он ҷо фурӯши сих кабобро сар карданд. мизоҷонро ҷалб менамуданд. ҷои чой, ҷои стол, телевизор монданд. ин корҳо тахминан 12 сол пеш буд. ин трендро фаҳмида ман низ инкишоф ёфтам. менюро каме тағйир додам, илова кардам. на танҳо шаурма доштам, балки сих кабоб ҳам доштам. столҳо мондам, чой, пешхизматон, хизматрасониҳо пешниҳод кардам. ва оҳиста оҳиста корро фароғ карда дар он ҷо кафеи ман Калон шуд. аввалин кафеят ҳамин хел кушода шуд? бале, корам оҳиста оҳиста ҳамин хел сар шуд ва аввалин нуқтаи асосиям дар он ҷост. дӯстони азиз, бисёр аҷиб аст. бо диққат гӯш кунед то инро хуб фаҳмед. хуш, агар шумо сабти наворҳои дигар шогирдонамонро тамошо карда бошед, ҳама бизнесҳои муваффақ аз кори хурд сар мешаванд. бизнеси хурд оҳиста оҳиста ташаккул меёбад. вақте бизнес хурд аст, мо хатоҳо карда ёд мегирем. ин сабук ва арзонтар аст. кас таҷриба меандӯзад ва бақувваттар мешавад. таҷрибаи идоракунӣ, таҷрибаи истеҳсоли маҳсулот, ташкили бозор ва ғайра. баъд кам кам зиёд мешавад. аз ин рӯ, агар воқеан ширкати қавӣ бунёд кардан хоҳед, пас бояд дақиқ фаҳмед, аз кори хурд сар кунед. инро дар ёд гиред. юсуф боз як гапи хубе гуфт. дар оғоз ман бепул кор мекардам.
این گپش رو در یاد داری؟ تخمیناً 2 سال قریب به پول کار درباره کرده پول است. تماما فکر نمی‌کردم. او درباره معاش حتی فکر نمی‌کرد. باز گفت در آنجا کار کردم، من فهمیدم که این کار من است. و کاری فروش رو 1000% بالا بردم. تصور کنید قریب 24 ساعت کار میکرد، بالا میرفت و درباره معاش حتی فکر نمیکرد، زیرا حس کرد که باید با این کار مشغول شود. برای همین وقتی که کم کم آهسته آهسته با تمام هستیت کار را میآموزی، آن مدت زیاد ثمر و نتیجه میدهد. تو آن وقت 2 سال به معاش کار کردی و حالا بسیار موفقی. با شما تاریخ 1 میلیاردر را نقل میکنم. او دوست من است، در خیتای زندگی میکند. او تاجیکی ماست، اما در خیتای تولد شده است. وقتی SSR ویران شد، آنها به حدود خیتای افتادند. 2 منطقه تاجیکان به حدود خیتای افتاده است. عموما در حدود خیتای روس‌ها زیاد هستند. در حدود نزد قزاقستانش باشد قزاقان زیاد هستند و آنجا تاجیکان هم هستند. آن بچه میلیاردر است. ما صحبت میکنیم و از او پرسیدم چطور میلیاردر شدی؟ پرسیدم که نقل کن چطور میلیاردر شدی؟ و او به من تاریخی را نقل کرد. گفت که میدونید سید مراد، من به شهر آمدم، اون نیز از دهه است. پامیری ما اساساً حدود دهات است. او گفت من به شهر آمدم. وقتی به شهر آمدم کار میکافتم، نمیدونستم چی کار کنم. بعد با عائله شناس شدم که گلیم میفروختند. آنها دکان داشتند. دکان مانند مغازه است. در مغازه گلیم میفروختند. او گفت که نمودهای گوناگون گلیم ها را فروختم، افغانی، ایرانی، خلاص انواع گوناگون گلیم ها. نام آن شهر را من فراموش کردم. از آن شهر راه بزرگ ابریشمی میگذرد، سوی تاجیکستان، سوی افغانستان، سوی پاکستان. انا همینطور میگذرد. به فکرم آنجا قشقر نام داشت، فراموش کردم، قشقر بود به فکرم. و او گفت که به همان شهر رفتم. آن آدم به این دوستم گفته است 3 سال در اینجا به پول کار میکنی؟ به تو میآموزانم. 3 سال. او گفت که من نمیدونستم چی گویم. 3 سال پورا به پول کار کردم، مثل پسرش کار کردم، کمک رسانیدم، همه کارو کردم. 3 سال پورا به پول کار کردم. گفت اما گفت که او به من زبان را یاد داد، فروختن را یاد داد. بعد 3 سال گفته است که اکنون در این مغازه تو سودا میکنی و من تو را با بار تامین میکنم. در این 3 سال او به من محصولات، فروش و همه چی را یاد داد. ما کار را سر کردیم. گفت بعد پس از این دوام 2 سال دیگر من برای خودم کار کردم. گفت او به من بار میداد، میفروختم و فایدهش را میگرفتم. گفت که بعد او به من بار داد، مرا به پاکستان فرستاد. من به پاکستان رفتم و تمام سال در آنجا بودم. او به من بار میفرستاد، من میفروختم و اندک فایدهش را به خود میگرفتم. گفت که بعد او مرا به هندوستان فرستاد. او برایم مثل پدر خودم بود. آن دوستم نیز به پدر کلان شده است. او همین خیلی گفت میدانی حالا او میلیاردر است و او مهمانخانه خودش را دارد. آفرین. بله، در خیتای مهمانخانه دارد. بیشتر با تجارت نفت مشغول است. باز او شرکتی دارد که 22,000 ماشین کار میکند، تاکسی. نامش جومپا. اگر به ارومچی یا گوانجو یا پکین بروی، جومپا از آن اوست. چاینا پامیر. آفرین. جومپا نام دارد. آفرین. و در دبی نیز بیزنس دارد. او میلیاردر است. و میبینی بار دیگر بینندگان گرامی، شما را باور میکنم که اگر واقعا موفقیت طولانی خواهید، اگر جایی را یابید که کار را آموختن ممکن است، روید و کار را خوب آموزید. درباره معاش فکر نکنید. معاش تنها واسطه است برای مدت زیستن، اما مهارتی که از خود میکنید سرمایه حقیقی است. بایگری حقیقی ملکه کاری شماست. از همه عجیبش من حتی درباره معاش نمیپرسیدم که آن برایم هست یا نه. بله دوام 2 سال. بله دوام 2 سال. 10,000 روبلی. این پولی رمزی بود. این آغاز راهی تو گشت. عالی. قصه خیلی جالب. خیلی خوب. من اون کار رو چنان دوست می‌داشتم که طوری که پیشتر گفتم کارمندان نمی‌رسیدند. گردش زیاد میشد. آنها خسته میشدند و غیره. آنگاه من خودم شبانه میبرآمدم و لواش میپختم. از شب تا سحر باز میبردم. و یا مثال برق نبود یا اسباب ویران میشد، آن را خودم با دستانم تعمیر میکردم. بله. آرد را میکشاندم. خلاصه همه کار را میکردم، هر چی که توانم. در نتیجه حالا تو از درون همه کار را خوب میدانی، از درون همه چی را میدانی. ساحه خودت را خوب از خود کردی. بله. و باز یک چیزی عجیب، وقتی بودکه شاورما رو داشتم، بودند وقتایی که خودم شاورما تیار میکردم. آفرین. در آغاز کار ظرفها و فرش رو میشستم، همه کار رو میکردم. پیش خدمت بودم، کاسیر بودم.
яъне ҳама роҳро гузаштам. Администратор будам, идоракунанда будам. дӯстони азиз, агар ҳис карда бошед, мо дар дарсҳои худ зуд мегӯем. Юсуф, шояд ҳис карда бошӣ. Бале, албатта. Шогирдон аз ман мепурсанд, бизнеси худро чӣ гуна сар кунем? Ман мегӯям, аввал раву ним сол кор кун, фурӯшандагӣ кун. вақте фурӯшандагӣ кунӣ, дар дил хоҳ ҷо ё масалан дар чунин ҷойҳо пешхизмат бошӣ, мизоҷро мефаҳмӣ, маҳсулотро мефаҳмӣ. баъд дар шӯъбаи фурӯш кор кун, он гоҳ бор таъмин кун ва логистикаро мефаҳмӣ. баъд кӯшиш кун ки администратор шуда кор кунӣ, то ташкилотро фаҳмӣ, сохтору равандҳои он ҷоро фаҳмӣ. бале баъд ҳисобот ва супориш доданро ёд гир. бале яъне карьераро мисли спирал сохтан дар кор. мисли спирал. вақте мисли спирал карьератонро месозед, роҳбари тавонои филиали оянда мешавед ва ё шарики тавоно мегардед. ин бисёр хуб кӯмак мекунад то меҳнати дигаронро қадр кунӣ. бале яъне ҳар қадар боло равӣ ҳам ҳоли ин одамонро мефаҳмӣ, чунки ту аз ҳамон ҷо сабзидаӣ. яъне робита ё алоқа канда намешавад. бале ту аз дарун меҳнати ин одамонро мефаҳмӣ, қадрашон онҳоро мерасӣ. қадр мекунӣ. ин ду хубӣ дорад. ту ҳам меҳнати онҳоро қадр мекунӣ ва ҳам касе туро фиреб намекунад, барои он ки ту бале ин ҳам аст. медонӣ ки чӣ гапу чӣ кор аст. зеро баъзан чунин мешавад ки баъзе кормандон воҳима мекунанд. ту бошӣ мефаҳмӣ ки чӣ гап аст, чунки ин ҳамаро аз сар гузаронидаӣ. бале лутфан ба ман бигӯ, чӣ сабаб шуду ту ба тренингҳои мо, ба курсҳои мо омадӣ? аслан пештар ту дар бораи ман, мактаби мо само маълумот доштӣ? ман пеш аз ҳама шуморо дар YouTube дидам. азбаски ман хоҳиши сохтани ширкати байналмилалӣ дорам, ҳамеша дар бораи рақамҳои бузург фикр мекардам. аҳа яъне ҳамеша орзу мекардам ки на 1 миллиард, балки садҳо миллиард пул кор кунам. ҳамеша дар YouTube ҳамин масъалаҳоро пайгирӣ мекардам, ба ҳамин мавзӯъҳо шавқ доштам ва дар интернет ҷустуҷӯ мекардам. бале ва шумо доим дар ҳамин бораи шавқ пул гап доштӣ. мезанед ку? бале миллионҳо, миллиардҳо. пас наворҳои шумо баромаданд. муддати зиёд ман намедаромадам, гӯш бале. намекардам. ба ин ҳама шубҳа доштам. хайр, ин табиист албатта. бале, аммо боре лексияи шуморо гӯш кардам. Аҳа. шукри худо, тахминан 5-10 лексияро гӯш кардам. ба ман писанд омад. офарин. ман ҳар гуна наворҳоро тамошо ва гӯш мекардам. баъд ин хел шуд ки ба фикрам худо худаш роҳро нишон дод. дигар чӣ хел шарҳ диҳам намедонам. ман боре ба масҷиди марказӣ барои намозхонӣ рафтаму он ҷо дӯстамро дидам. номаш Амир Махтӣ аст. мо тасодуфан бо ҳам вохӯрдем. ӯ пурсид ки бо чӣ кор машғулӣ? ман бошам пурра банд будам. доимо серкор будам. гуфт ки чӣ кор мекунӣ? ман гуфтам ҳеҷ кор не. ӯ гуфт бачаҳо ба тренинги як бизнес тренер Саидмурод Давлатов мераванд ва мехоҳам Шамилро ҳам ба он ҷо барам. ба назди ҳамон бизнес тренер Саидмурод Давлатов. ӯ тавсия медиҳад ки аз ӯ ҳама дарс гиранд. гӯш кардан мехоҳӣ? мебинӣ ки меарзад, намеарзад? ман гуфтам аҷиб, хуб, биёед рафта гӯш мекунем. ва мо бачаҳо ҳамроҳи Шамил рафтем. ту аллакай якчанд наворҳоро дида будӣ? ӯ аз Шамил пурсид, чӣ ба ту кӯмак кард, ту чиро амалӣ намудӣ, чӣ корҳо кардӣ ва ғайра. ва Шамил тавре ки аст гуфт, шукри худо, кадом гапи устодро бикунӣ он фоида мебахшад. мо албатта ба он бародарамон бовар кардем ва ба дарси шумо рафтем. Офарин. ба аввалин мини мастер-класс. бале дар ёд дорам, 1 сол пеш. ва дар он ҷо дар рӯзи якум гапҳои шуморо гӯш карда ман қарор намудам. Послушав вас, дар ҳол маълум аст, вақте инсон маънавиёт дорад, вақте инсон бо рисолат ва ҳадафи муайяне ин корро мекунад. ман бошам дер боз устодеро меҷустам ки маънавиёти баланд дошта бошад, на танҳо касеро ки барои хубтар пул кор кардан кӯмак кунад, балки фаҳмишҳоямон мувофиқат кунанд. бояд фаҳмишҳо мувофиқат кунад, бояд маъное бошад. аз ин рӯ ман дарҳол қарор кардам ки омӯзиши фардиро сар мекунам. бале дар ёд дорам, барои ҳамин ман инро ба хубӣ ҳис кардам. ту зуд қарор кардӣ, рӯзи дуюм пешам омадӣ ва гуфтӣ ки мехоҳам шогирдатон бошам. рӯзи якум ман шуморо дошта натавонистам. бале рӯзи дуюм пешатон омадам. мехоҳам устоди ман бошед. бояд коре карда шогирди фардии шумо шавам гуфтам. офарин. ман давоми муддати зиёд инро фаҳмидам ки умр мегузарад. ман ин қадар роҳро паймудам. натиҷаҳои корам бошад он қадар ҳам олӣ набуданд. одамон 50-60 сол боз ин корҳоро мекунанд. аз онҳо пурсидан осонтар аст. яъне вақт, асаб ва пул, ресурсҳоро сарф кардан дар кор нест. бале, ва ёфтани устод кори олист. хеле хуб аст вақте устод дар муддати кӯтоҳе туро тавоно мегардонад. лутфан бигӯ, ту аллакай давоми 1 сол дар тренингҳои гуногуни ман будӣ, бале. дар систематизатсияи бизнес будӣ, дар мастер-классҳо ва ғайра будӣ. аз ин дарсҳо кадомашон барои ту хеле арзишманд буданд? брали для себя. ду-се чизро бигӯ, ҳар чӣ ки ба сарат меояд. ман бисёр чизҳои хуб гирифтам, шукри худо. аз ҳама асосияш мехоҳам гӯям ки дар навбати аввал
чӣ барои ман бисёр арзишманд буд. супоришро не, ҳадафро вогузор кунед. аҳа, яъне дақиқ фаҳмидӣ ки бояд ба ҳадаф дуруст наздик шуд. Аҳа. ва айни замон инҷо панҷум қаҳвахонаи мост ки ҳоло қарор дорем. ҳамин ҷо тамоман бе иштироки ман кушода шудааст. аҳа, яъне ту тамоман инҷо на дар маслиҳатҳо, на дар сармоягузориҳо, на дар таъмир, дар ҳеҷ кадомаш ман иштирок яъне накардам. гурӯҳ худ аз уҳдаи кор баромад. Бале. яъне ту ҳис кардӣ ки акнун ба дараҷаи бизнесмен мегузарӣ. бале бале, амалан мо аллакай гузаштем, чунки соли гузашта мо нақшаи яксола кашида будем. бо гурӯҳ нақшаи стратегӣ доштем. ҳадафҳои калидии стратегияро барои як сол муайян кардем. дурнамоҳоро муайян намудем. мо бояд ба куҷо ҳаракат кунем ва ғайра. офарин. ва ҳадафҳои глобалии 10 соламонро муайян кардем. ин хеле олӣ кор кард ва нишондодҳои калидии ҳама самтҳоро муайян намудем. ин гурӯҳро ҳам хуб ташвиқ кард, зеро ин боварист. Бале. ин боақлист. бале. яъне гурӯҳ инро тамоман ба таври дигар қабул кард ва аз ҳама бештар ана ҳамин аст. офарин, яъне он чӣ ки мо дар аввал дар мини мастерклассҳо ва баъд дар систематизатсияи бизнес омӯзондем. Бале. асосан мо дар бораи систематизатсияи бизнес бисёр чиҳоро мегӯем. тарзи ташкили корҳо, амалӣ намуданро, барои он ки мо дар бозоре кор мекунем ки рақибон хеле зиёданд ва бар зидди мо гурӯҳҳои боқуввати бешумор бозӣ мекунанд ва ҳоло ҳама мехонанд. Бале. ҳоло бизнесменҳои заиф хеле каманд. Бале. ҳоло беш аз ними бизнесменҳо мехонанд. Бале. касе нахонад дар бозор дер пойдор намемонад. ҳамин хел аст. касе нахонад дар бозор Бешубҳа. дер пойдор Албатта. намемонад. ӯ муфлис мешавад. албатта агар пештар бизнесҳо аз 7 то 10 сол умр медиданд, имрӯз 3-4 сол ва ҳатто камтар. бале, бале. агар тағйир наёбӣ дар бозор, мавқеиятро гум мекунӣ. кас бояд дар талош бошад ва ғайра. ту гурӯҳи хеле хуб дорӣ. ман қариб аксарияташонро мешиносам. Бале. чунки бо бисёри онҳо суҳбат кардам. офарин ба онҳо. арзиши ширкатро хеле хуб мефаҳманд. боз ду-се чизи дигарро илова намудан мумкин аст. инҳо асосӣ буданд. боз илова намудан мумкин аст ки шумо гуфтед ба ҳар ҳол мо ҳамин хел бизнес намекунем. дар дилхоҳ кор мо бояд пеш аз ҳама пурсем ки барои чӣ он корро мекунем, бо чӣ ҳадаф. мазмуни бизнеси ман бояд инро фаҳмем. мазмунаш дар чист? ва албатта дар ширкат мо рисолати худро дорем. фикри шахсии ман дар ҳар як кори нек шарик будан дар ин олам то рӯзи қиёмат. офарин. ва рисолати хуб. офарин. олӣ. Ташаккур. дӯстон, ин рисолати бисёр нек аст. бале, вақте ман дар тренингҳо гӯш кардани шуморо сар кардам, дарҳол фаҳмидам ин рисолатҳо ба ҳам мувофиқанд ва бояд бо ҳам бошем, ба ҳам кӯмак кунем. бале. тавре ки мегӯянд агар ту надонӣ, дар бари касе бош ки ӯ медонад. ман қарзи худ мешуморам то ба шумо низ кӯмак кунам, зеро шумо дастовардҳои зиёдтар доред, донишу таҷрибаи бештар доред ва ғайра. табиист ки ман ҳоло боло рафта истодаам. яъне гапҳои шумо бисёр писандам омад. таъмин намудани волидон, на танҳо худро ба таври системавӣ фоизи муайяне ҷудо намудан. Бале. ман пештар дар ин бора фикр Ба таври намекардам, системавӣ ҷудо кардан. ман то ҷое таъмин мекардам, бале, аммо бале, мунтазам кӯмак кардан дар кор. ба таври системавӣ пул ҷудо кардан тамоман гапи дигар аст ва фаротар аз ин ҳамчунон ҳамсаронро. бале, бале, ин хеле муҳим аст. ин ба дилам нағз ҷо шуд ва ин оиларо сахт муттаҳид Бале, мекунад. бале. онҳо одамоне мебошанд ки ҳамеша туро қабул мекунанд. ту чӣ хеле ки набошӣ, доим бароят ғам мехӯранд, аз худо илтиҷо мекунанд. ин бисёр писандам омад ва дарҳол ин корро кардам. офарин. хайр, сеюмаш шояд асосияшро низ инҷо ҳамроҳ мекунем. мо ҳамчун мусулмонон бояд дар бисёр ҷанба қавӣ бошем, устувор бошем ва яке аз инҳо оилаи мост. бале, бале, бале. вақте ту бо бизнес машғулӣ ва вақте ту ширкати бузурги ҷаҳонӣ месозӣ, бо садҳо миллиард ба нақша медарорӣ ва ба ин бовар мекунӣ, ту ҳамеша ба ҳар ҷо сафар мекунӣ, меомӯзӣ. гурӯҳ, мушкилоти зиёд, асабонияти бешумор. ту хоҳӣ нахоҳӣ барои аҳли оилат вақти кам ҷудо мекунӣ, аз сабаби кор фаромӯш ё сарфи назар мекунӣ ва бо фарзандонат бештар модарашон хоҳад буд. бо фарзандонат бештар бале, модарашон тавре ки хоҳад шумо буд. гуфтед хуб аст агар ҳамсаронатонро бо худ ба дарсҳо баред. бале, бале, бале. барои он ки агар ӯро нахононем, ӯ ба фарзандон чиро меомӯзонад. ман ҳамеша кӯшиш мекунам занамро хононам, бо худ барам. бале, бале. ин бисёр кӯмак кард. ин ба ту кӯмак кард? бисёр кӯмак кард. ту ба ҳар даст бо худ ҳамсаратро бурдӣ. ин хеле муҳим аст. агар ҳис карда бошӣ, ман ба бисёр шогирдони фардиам мегӯям, агар натиҷаҳои бисёр, комёбиҳои бештар хоҳед, ҳамсаратонро бо худ хононед. дӯстон, мо чаро чунин мегӯем? чунки мо аксаран дар хона намешавем. ба ҳар ҳол аз паси корем, бештар бо бизнес машғулем. фарзандонамонро ки тарбия мекунад? бештар модарашон бо онҳо хоҳад буд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: модар барои кӯдак мадраса аст. агар хоҳӣ ки фарзандат бо ақл бошад,
پس شرایط فراهم آر تا مادرشان با عقل باشد. آنگاه فرزندت هم با عقل می شود، معنویاتش بلند می شود. این بسیار مهم است. اگر ما به آنها کمک نکنیم، به اهل عائله و همسرمان در سرشان فکری چی می شود؟ سریال ها، گالیوود، بالیوود، سر آنها با همین پر می شود. سریال های ترکی، سریال های کریگی. بعد با او گپ زدن نمی خواهی. شما گوناگون می شوید، آدمان هر خیله می شوید. در تربیه فرزند نقش زن کلان است و زن باید تحصیل کند. بله، اگر مناسبتت در عائلت خوب باشد، پس تو دویم در جوش و خروش می شوی. و خداوند فرموده است آنها را برایتان آرامش آفریده ایم. بله. آن الهام بخش است، طبع خوش است، خود را خوب حس کردن است. بسیار نیرو می بخشد و طوری که ما می دانیم حالا عصر 21 است و مهمترین والیوتا این انرژی است. مهمترین رسورس. و اگر عائلت، مادرت، والدانت، همسرت، عموما عائلت به تو انرژی نبخشند، پس احوالت خیلی بد می شود. این مثل حل سیستموی است. تو همیشه تو همیشه همسرت را با خود می بردی. من در درس ها می دیدم و هر دفعه وقتی تو می برآمدی، او در محاکمه ها اشتراک می کرد، دستگیری می کرد، به تو کمک می رساند. بله و این خیلی جالب است و او فهمید که این تا چه اندازه مرکب است. کاری که من میکنم اکنون مرا بیشتر حرمت میکند. شکایتش از تو کمتر میشود، کمتر ناراضگی میکند. اگر کمک نکند اقلا خلل نمیرساند. همین خیلی است. پیش گمان میکرد که یوسف در دوری است، ما را فکر نمیکند. در اینجا باشد دقیق میفهمد، حتی غمخوارانه کمک کردن میخواهد. یعنی فهمیش درست پیدا کرده است. نقطه نظرش تغییر مییابد. یعنی این خیلی است که درباره بیزنس هم بسیار گپ زده میتوانم، اما میخواستم محض همینها را قید کنم، برای آنکه محض مرا همین سخت شوقمند کرد. برای آنکه ما نه هدف بلکه رسالتی داریم. مقصدی ما تنها پول کار کردن و پول پرستی نیست. ما فهمیشی دقیق داریم به خاطر راضیگی خداوند. اما اینجا باز دیگر مسئولیت ها داریم. مسئولیت عائله داری. آنها به تو یا برای بالا رفتن در نزد خداوند کمک میکنند یا تو را پایان میفرورند، چون که مسئولیت تربیه فرزندان، همسر و غیره است. البته بله. از این رو این به من بسیار یاری کرد برای پرنیرو و پرشوق بودن. آفرین. تو باز با بسیار کارهای اجتماعی مشغول میشوی، کارهای خیر و ثواب میکنی. تا جای در یاد دارم در همین شهر در کدام سمت‌ها کارهای خیر کردی؟ بگوییم بدی ندارد. ما کارهای خیرمان را برای خود تعریف کنی نمیگوییم، بلکه برای دیگران را نیز تشویق کردن میگوییم. کار نیک پدیده معمولی است. مثال من چنین میشمارم که وقتی ما به کسی علاهیده کمک میکنیم، در این باره نگفتن بهتر است تا که آن کس در خجالت نماند. و چون ما کار اجتماعی میکنیم، بهترش در این باره بگوییم تا که دیگران را به کار خیر جلب کنیم، نمونه باشیم. مهاتما گاندی میگوید که چگونه جمعیت را آرزو میکنید، نخست خودتان آنگونه انسان شوید. این راست است. در یاد دارم که تو باغ و دیگر چیزها را بنیاد کرده بودی. در حقیقت لایحه پاولونیا اصلا نامش غیر عادی و جالب است. آن تماما کافی را افاده نمیکند، تماما علاقه ندارد. پاولونیا درخت است تا جایی که در یاد دارم. این نامی عادی نیست. من و مارکتولوگ بسیار فکر کردیم که چگونه نام مانیم. نامی زمانوی و جالب باشد که قید کنیم. اصلا این بیزنس همچون لایحه اجتماعی بنیاد شده است، یعنی برای به جامعه فایده رساندن، برای بهتر و آباد کردن یک گوشه عالم. اقلا کمی فایده رساندن، آدمان را با خوراک با مزه سیر کردن. هدفمان این گونه بود. باید نامی میافتیم که آن به مقصدی ساختن تاسیس دهنده اشاره میکرد. من همچون انسانی پیشرو فراخ کردن، انکشاف دادن، رشد یافتن، سرعتناکی را دوست می‌دارم. این درخت خیلی زود می‌سبزد. پاولونیا. و رسالتی ما چنین بود: برابری کشودن هر یک مؤسسه دوره به دوره در یک سال 2 بار ما در تمام شهر درختان می‌شینانیم. ما رسالتی خورده داریم. پاولونیا را معرفگری شهری مخچکالا کرданیم. یعنی وقتی آدمان درباره مخچکالا گپ میزنند، آنها پاولونیا را باید به یاد دارند. برعکس، مثل که مناره ایفل رمزی پاریژ است. و آهسته ما سوی این رسالت روانه‌ایم. حتی امروز دوامی آموزش یک بچه به من گفت: یوسف، شهر پر از پاولونیا شده است، شما شناندید؟ من گفتم که بله، ما میشنانیم، باز دیگران میشنانند. یعنی ما آن را آورده در اینجا میفروشیم. خودمان نیو دیگر بچه‌های شناسی من آنها میفروشند و هر روز آنها میشینانند و درختان زود و زیبا میرویند. این از یک جهت رکلام میشود، طوری که شما گفتید نمونه میشود و هم کاری ثواب است. این بسیار خوب است دوستان. خودتان فکر کنید، همین درخت رمز شهر مخچکالا می شود، رمز انکشاف می شود، با همین گونه سرعت، با فعالی. می فهمید؟
این فکری عالی است، بهترین. بله. و شما هر سال میشینانید. بله. یک مقدار هر سال معین دو رو بار. خودتون میشینانید بله. و یک باز مقدار دیگران معین رو میشینانند. به دیگران میدهید، آنها نیز بله. میشینانند. یعنی آنها از شما میگیرند و میروند و همراه боз شما онҳо میشینانند. метавонанд тариқи сайтамон пул супоранд, дарахтонро бихаранд ва мо ба ҷои онҳо мешинонем. بله. ва имрӯз дар дарс он бача ба ман як фикреро тавсия дод. Порекомендовал. Может быть, здесь... шояд дар ягон ҷадвал ва ё дар ҳамаи объектҳо ҳисобот навишта шавад ки аллакай чанд павлония шинонда шуд. بله درست درست. яъне ҳам бо рисолатамон шинос мекунем ва ҳам بله بله این خیلی умуман ин лоиҳаи иҷтимоист. бале. умуман павлония лоиҳаи иҷтимоист ва ҳатто номаш низ на қаҳвахона балки дарахтро ифода мекунад. мо мисли он зуд месабзем ва он дарахтонро мешинонем. яъне ҷамъиятро низ атрофи ин рисолат муттаҳид месозем. بله بله و ин якум аст. بعد خود درخت образи خوشبختی است، образи باغ است، образи илҳом бахшӣ است، образи ҷавонӣ است. бале ин якум аст. агар дар бораи ширкат дар маҷмӯъ гап занем, чунин як фаҳмише ҳаст. худовандро шарики кори худ кардан. بله بله. яъне ҳамаи мо ҳамеша дар бораи шарик ва шарик будан гап мезанем. он гоҳ бренди ҷаҳонӣ сохтан осонтар аст. бор ва хатарҳоро ба дӯши ҳам гирифтан ва ғайра. Все мы знаем. ҳамаи мо медонем саломатӣ, ҳаёт, бизнес, кору бор, оромӣ ҳамаашро ба мо худо медиҳад. بله. И ва ман чунин воқеаеро шунидам ки одни тахминан 8 кас бо ҳам шарикӣ мекунанд. онҳо бо шарикӣ бизнес мекунанд. пулашон камӣ мекунад ва ба онҳо шарики нуҳум дар кор мешавад. касе пешниҳод мекунад ва мегӯяд биёед ба худ худовандро ба шарикӣ мегирем. ин ба ман сахт таъсир кард. ҳатто ашк рехтам ва ҳамон вақт фаҳмидаму пас аз муддате ман низ инро амалӣ намудам. яъне ҳамин гуна хоҳишам пайдо шуд ва худовандро ба шарикӣ гирифтам. намегӯям ки чанд фоиз, аммо дар нақша дорам ки тадриҷан то 50% расонам. با گذشت وقت. бале бо гузашти вақт. асосан ҳамон рисолате ки гуфтам, саҳмгузор будан дар ҳама кори хайр. бале. асосан аз ҳисоби ширкатҳои бузург. яъне ширкат кормандони зиёде дорад. бале. кас дар ин ҷо низ метавонад арзишҳои худро интиқол диҳад. بله. آفرین. тариқи омӯзиш, آفرین. тариқи принсипҳо, Олӣ. маънавиёт ва ғайра. боз бар замми ин аз ҳисоби даромади калон лоиҳаҳои иҷтимоиро сарпарастӣ мекунӣ ва ғайра. عموما آفرین. ва мо фоизи муайяне ҷудо кардем. шахсан ман ҷудо кардам ва имрӯз шукри худо از همه شرکت ها، аз ҳамаи ширкатҳо, аз ҳамаи даромадҳо, از ҳатто درآمدها агар فایزی معینی بله، جدا فایزی میکنید معینی. و آن را به ин شناندن ҳама аз درختها он روانه метавонист. میسازید. дарахт мешинонем ва асосан мо ҷудо мекунем ба لایحه های اجتماعی. лоиҳаҳои иҷтимоӣ, яъне инкишоф, омӯзиш ва ғайра. боз мактабҳо месозем. умуман корҳои неки гуногун در мекунем. حقیقت در زندگی دای ما گرفتن در کار نیست. در زندگی دادن هم خیلی مهم است. اگر خوب نگاه کنیم زندگی به ما بسیار چیزها میدهد، ولی ما به حیات چیزهای کم میدهیم. من این را در نظر دارم که ما به عالم چه چیزهای نیک را میدهیم. مثال درخت شناندن آباد کردن دنیاست. بنیاد باغ و گلگشت هاست. وقتی تو درخت میشنانی این کار خیر است در حق آدمان، پرندگان، موجودات زنده، عموما همه. انا همین دادن است. پرینسیپ دادن فراوانی را به وجود می آورد. تو در اطراف خود فراوانی را به وجود می آوری. انا همین خیلی مهم است و این فلسفه معنوی است. آدمانی که از بیزنس تنها پول کار کردن می خواهند، من آنها را فکرانی کندوکتور می نامم. تنها پول جمع کردن. آنها دور نمی روند، مفلس می شوند. چون که بیزنس آنها معنا و مضمون ندارد. مضمون بیزنس تنها پول کار کردن نیست. مضمون بیزنس بهتر کردن اطراف است، بهتر کردن محیط است، یگان برکت و برار آوردن است. مهمش فایده‌ناک بودن، یگان چیزی فایده‌ناک ساختن، البته ارزش ها و بعد باز آن را به دیگران تشویق کردن، دیگران را شوقمند کردن. اگر پول کار کنی باز بده. این بسیار مهم است. دوستان عزیز، очень хорошая رسالت خوبی دارند یوسف و گروه کاری او. миссия у Юсуфа и его команду. من فکر میکنم که این پس از 5-7 سال تصور کنید که چه خیلی نتیجه های عالی میدهد. شما چند درخت میشینانید و یا شیناندید؟ یگان خیر حسابات دارید؟ ҳисоботи аниқе нест ва мо имрӯз дар ин бора фикр кардем, аммо тахминан беш аз 3000. بیش از 3000. بله. آفرین، این خیلی خوب است. میدانید درست. بعضا یک دانه یک درختی را به وجود می آورد و یک درخت زمان جنگل عظیمی را به وجود می آورد. میفهمی؟ بله. یک دانه یک درخت را به وجود می آورد و یک درخت زمان جنگل عظیمی را به وجود می آورد. چون این فهمیشه هست. بیش از همین ابتدا می گیرد. فکرانی میلیونر همین گونه است. وقتی تو در چیز خرد دستاوردهای بزرگ را می بینی. ман боз мехостам илова кунам. хеле муҳим аст вақте ки
инсон рисолате дорад. Ӯ бояд ин рисолаташро дақиқ фаҳмад ва ба таври самимӣ барои он зиндагӣ кунад. Рисолат барои розигии Худованд. Агар самимият бошад, пас ин хеле олист ва ба кас қуввату ғайрат мебахшад. бале. бизнесменҳо вақте ширкатҳои бузург месозанд ба ҳолатҳои гуногун ва душвор рӯбарӯ мешаванд. Дар масъалаи кормандон, гурӯҳи корӣ, омилҳои макроиқтисодӣ ва ғайра. И макроэкономические факторы и так далее, да? бале. ва маҳз ана ҳамин рисолат. Ба хотири чӣ ин корро мекунӣ? На ба хотири танҳо пул. Он дар ҳама ҳолат туро нигоҳ медорад ва намемонад ки шикаста шавӣ. Ба Худованд натиҷа муҳим нест. Ба ӯ кӯшишҳоят муҳим аст. ниятат муҳим яъне аст. ту бо чӣ ният, бо чӣ дилат. хоҳиш ва кӯшиш ин корро мекунӣ. ҳамаи мо медонем Худованд одил ва донанда аст. Сарватро ба касе кам ва ба касе зиёд медиҳад, аммо ба ҳама вақтро баробар медиҳад ку. Бале. ва новобаста ба ресурсҳо шояд ту миллиард рубл хароҷот кунӣ, шояд дигаре 100 рубл, вале ӯ бо самимият чунин хароҷот мекунад. бале. ту бошӣ миллиард. бале, 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 Хеле бале. ки- шояд ӯ бале, охирин дуруст. пулашро харҷ кунад. ӯ савоби бештар мегирад, Бале, чунки бале. меъёри баҳодиҳии Худованд вобаста ба дараҷаи кӯшишу ғайрат аст. бале. ва масалан паёнбар Нуҳ алайҳиссалом, бале. ӯ дар олам 950 сол зистааст ва қариб ки тамоман боз наистодааст. Дар ҳар 100 сол 1 ё 2 одам динашро қабул мекард. вале ӯ давом бале, медод. ва агар динамикаро бинем, ин қариб ки ҳеҷ аст, вале ӯ давом медод ва ин барои мо мисоли хубест барои фикр кардан. бале, бале, ва бале. маҳз ҳамин рисолат моро бисёр ташвиқ мекунад. ҳамин моро хуб ба пеш мекашад. мо ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда самарабахшу қавитар мешавем. мушкилиҳоро ҳал мекунем ва дилхоҳ мушкилӣ барои мо ҳеҷ хоҳад буд. бале, медонед, яке аз падидаҳои муҳим ва арзишманд ин аст. ман китобҳои муқаддасро бисёр меомӯзам, қуръон ва ғайраро. дар онҳо мисолҳои зиёде ҳастанд, мисолҳои хеле воқеӣ. дар инҷил, таврот мисолҳои мушаххасе ҳастанд дар бораи дилхоҳ ҳолатҳои ҳаёти инсон. ҳоло ту яке аз он мисолҳоро овардӣ, ҳаёти пайғамбар Нуҳро. бале, бале. масеҳиҳо ной мегӯянд, мо Нуҳ мегӯем. дар инҷил ӯ ной ном бурда шудааст ва ин яке аз мисолҳои равшан аст. яъне онҷо ҳама мисолу намунаҳо ҳастанд. Дуруст. ҳама мисолу намунаҳо ҳастанд. вобаста ба дилхоҳ ҳолати ҳаёти инсонҳо мисолҳо ҳастанд. масалан ту ба чунин ҳолате афтодӣ ки фикр мекунӣ роҳи раҳоӣ тамоман нест. таърихи ҳаёти пайғамбар Юсуфро бин. Скажем, пророк ӯро фурӯхтанд, хиёнат карданд. Юсуфа посмотри. ва ё пайғамбар Юнуси ноилоҷро бубин. ё агар сахт бемор шавӣ ҳазрати Айюбро бин. Бале, ҳар бале. кадоми онҳо намунаи ибратанд. бале, албатта. агар ба ту фишор оранд, бароят вазнин бошад, ҳазрати Мусоро бин ва ғайра. агар роҳи худро ёфта натавонӣ, бубин ки ӯ 40 сол гирди як давра гашт. тасаввур мекунӣ? ӯ 40 сол гирди як давра гаштааст. қутраш 25 километр буд. маълум мешавад ки санҷиданд ва ҳамагӣ 25 километр будааст, аммо онҳо 40 сол гаштанд. ин маънои онро дорад ки вақте худо туро раҳнамоӣ накунад, ту ҳар қадар бо ақл ҳам набошӣ, роҳатро гум мекунӣ ва азоб мекашӣ. тасаввур кун, 25 километр 40 сол бале, дар давра гаштан. ва бисёр одамон ҳамин хел мекунанд. дар зиндагӣ бисёр одамон ҳамин хел мекунанд. бисёр одамон. чаро? чунки ба ҳар ҳол кас бо ибодат қавист. вақте ба худо такя мекунӣ, ту нерӯмандӣ. муҳити хеле хуб. ба фикрам инҷо кафеи ду ошёна аст, а? бале, бале. инҷоро ҳамин сол кушодӣ? бале, ба наздикӣ кушодам. ҳатто 1 моҳ ҳам нашудааст. ҳатто 1 моҳ ҳам 1 моҳ ҳам нагузаштааст? фаҳмо, яъне моҳи якум аст. бале, бале, бале. хош, лутфан ба ман бигӯ, чӣ фикр дорӣ? инро натиҷаи хониш аст гуфта метавонӣ? бешубҳа. бешубҳа. хуб, ман аз ту якчанд чизи муҳимро пурсидан мехостам. дар 1 моҳ чанд одамон меҳмони ҳама кафеҳоят мешаванд? ман махсус ҳисоб накардам, шумораашон. аҳа. людей. Но аммо аз рӯи чекҳо тахминан гуфта метавонам. чеки миёна ва чанд одамон. шумораи чекҳо дар як рӯз тахминан 3000 дона аст. 3000 дона. бале, тахминан дар як рӯз. 3000 Ин дона бад ва нест. ҳатто бештар. ин хуб аст. ва агар дар бораи одамон гӯем, бо ҳисоби миёна одамон 3 касӣ меоянд. 2-3 касӣ. инҷо қаҳвахонаи оилавист ва ё чӣ гуна? асосан оилаҳо меоянд. бале, оилавист, қаҳвахонаи оилавист, хӯрокҳои оилавӣ ва инҷо одамони тоза меоянд. гурӯҳи мардон тахминан 3 мард ва бештар ва оилавӣ. инҳо ядрои асосии аудиторияи моянд. офарин, оли, хеле хуб. бигӯ ки ту дар бизнесат
به چه خطاها راه داده ای؟ زیرا آدمانی که ما را میبینند ارزش ها را فهمیدن میخواهند از ما شنوند و به همان خطاها راه ندهند. در سمت تو، در سمت قهوه خانه و رستوران ها تو به چه خطاها راه داده ای؟ медонед эҳтимол ин аз як тараф хато бошад, вале аз тарафи дигар ин плюс аст. ба ширкати мо фоидааш расидааст. بله. мо ҳамон вақт инкишоф ёфтем ки ҳанӯз бозор ин қадар пур аз рақибон набуд. мо яке аз аввалинҳо будем ва тадриҷан мо менюямонро фарохтар кардем. яъне хӯрокҳои гуногунро ҷо кардем. хӯрокҳои японӣ илова кардем, сих кабоб илова кардем, шаурма илова кардем. доғистонӣ, аврупоӣ, якум, дуюм, яъне ин ҳамаро илова кардем. یعنی در اینجا همه گونه خوراک ها هست. بله بله. میز شویدی. آها. بعد امروز هم همین خیل است. این البته فراخ کردن بیزنس رو دشوار گرداند. یعنی برای کشودن یک لایحه تخمینا $500,000 لازم است. یعنی مهلتش دراز است، سرمایه‌اش بسیار است، شماره آدمان بسیار است. یعنی جای کلان یافتن دشوار است و غیره و هکذا. و بعد باز سیگمنتاسیای بازار هم نیست. اودیتوریای اساسی آمیخته و هر خیلند. اما این خیل شد که دوامی سالها کار کرده ما فهمیدیم که این در آخر طرفی با قوتی ما گشت. برای چی؟ برای آن که آدمان زیادی به اینجا می آیند. بله بله. یعنی رقیبان کمند. بله رقیبان کمند و هر کسی که بی تجربه و پول زیاد چنین کارها را سر می کند انیق مفلس می شود. همین طور است. بله بله. همین طور است. برای همین در این کار ما رقمی یک هستیم. شاید همون وقت شما این را خوب نفهمیده کرده. بله بله. اما این کار خیلی وزین است. برای آن که میزاجان هر گونند. یک کس سوشی را دوست می‌دارد و دیگر خوراک‌های داغستانی را و باز کسی دیگر خوراک دیگر را. یعنی فرمتی ما این خیل است که رستوران با نرخ‌های دسترس، دیزاین ما بلند و میانه و زمانوی است. محیطی راحت بخش است اما آنقدر ویپ نه، اما همزمان نرخ‌ها دسترسند. بله. منیو پراگماتیکی است، فهم است. مرکب و دشوار نه، بلکه فهم است که هر روز میتوان، یعنی با ما برعکس خوراک هر روزه. بله بله خوراک هر روزه. نه اون گونه خوراک‌های مخصوص یا رمزی که یک بار میچشی و تمام. بله بله. چشیدم، شناس شدم، تمام. خوراک‌های تو باشن. برعکس است. منیو و خوراک‌های شما هر روزه است. بله بله. آیا گفته میتوانیم که یکی از نقطه‌های انکشاف در بیزنس رستوران‌ها محض منیو است؟ به فکر من بله. بله، منیو یکی از نقطه‌های کلیدی. به فکر من بله. منیوی حاضره طوری که گفتیم، یعنی منیوی پراگماتیکی هر روزه عمر کس رو درازتر میکند. بله. یعنی وقتی کس خوراکی غیر عادی خورد، آن معمولی نمیگردد، تنها جالب خواهد بود و کس یک بار چشیدن میخواهد. در اینجا باشد ما مشتریانی داریم که در یک روز 2-3 بار هم میآیند. حتی میزاجانی هستند که سحر نصف روزی و شام در اینجا خوراک میخورند. این خیلی عالی است. میدونی باری من در کنسولتاسی ریچارد برنسون بودم، با او صحبت کردم و در برم یک بچه نشسته بود. او هم به کنسولتاسی آمده بود و ارمنی بود. این واخوری در کیف بود. ما نشسته صحبت میکردیم و او 15 یا 17 رستوران داشت. وقتی ما صحبت میکردیم من بعداً از او یک چیز رو پرسیدم. من گفتم لطفاً بگو. من در آستانه رستوران کشودن میخواستم و گفتم که گوش کن، میخواهم رستوران کشایم، تو 15 رستوران داری، یگان خیلی مصلحت ده. و او این خیلی مصلحت داد. رستورانت را همین گونه بنیاد کن که اگر امروز کسی آمده خوراک خورد، پگاه فرزندش، سپس نبیرگانش، بعد ابیرگانش آمده در رستوران تو خوراک خورند. و میدانی این بهترین مصلحت بود. من در این باره خوب اندیشه کردم. برای همین کار تو عالی است. میزاج سحر نصف روزی و شام در اینجا خوراک میخورد. همین طور است. همین طور. همان مصلحتی شنیده‌تان در اینجا عملی گشته است. میزاج در اینجا خوراک میخورد، همسرش نیز میآید، فرزندانش نیز میآیند، اهل عائلش اینجا رو دوست می‌دارند و او دوستانش را گرفته به اینجا میآورد و همه‌شان خوراک میخورند. انا همین سیری اساسی موفقیت است دوستان. آدمان به دوستان و شناسهایشان تنها در همان حالت توصیه میدهند که اگر خودشان باور کنند که اینجا خوب است. اگر کس باور کند که این خوراک ها با مزه و ارزندند، پس به دیگران توصیه میدهند. بله و عامل اساسی موفقیت ما صفت بلند خوراک و نرخ دسترس می باشد. ما در هر 6 ماه نظرسنجی میکنیم، فکر مشتریانمان را گوش میکنیم، خودمان را از نگاهی آنها میبینیم. و میزاجانی ما گفتند که نه فقط برای نرخش میآیند، بلکه برای صفتش نیز، چون که نرخ‌های خوراک‌های ما دسترس و صفتشان بلند است. محض نرخ و صفت. یعنی
дар як ولی نرخ و ҷоягӣ. صفت باید موافقت کند. همیشه صفت از نرخ دیده باید کمی بلندتر باشد. در این صورت آدمان با دل و جان مزاج شما می شوند. خیلی خوب دوستان عزیز، در کامنتر فکرهای خود را نویسید که از این مصاحبه برای خود چی گرفتید و همچنین سوالهای خود را نیز نویسید. در دیگر مصاحبه ها با شاگردانم من حتما جواب می دهم. این قهوه‌خانه پاولانیا بود در داغستان. حالا ما با تو این بیزنس رستوران را بسته‌بندی میکنیم. خدا خواهد. همچون فرانشیزه، درست؟ بله. عین زمان ما ҳоло ҳамин раванд давом дорад. ولی عین زمان بسته‌بندی این فرانشیزه دوام دارد و غیره. من فکر میکنم وقتی ما بسته‌بندی این رستوران را پورا به انجام میرسانیم، احتمال شما نیز خواهش پیدا کنید که در شهر خود همین گونه بیزنس گشایید. مشکلی نیست. شما میتوانید به ما مراجعت کنید و ما حتما با شما برای با یوسف و گروه او در تماس شدن کمک میرسانیم. اینجا گروه خوبی هست و شما میتوانید فرانشیزه او را خریده در شهر خود انکشاف دهید. فکر میکنم که دوام 2-3 ماه فرانشیزه پورا تیار میشود و شما میتوانید آن را استفاده برید. ماکسیموم تا آخر سال آن تیار میشود. بعد میتوانید استفاده برید. اگر در این ساحه انکشاف یافتن به شما پسند باشد، برای آنکه این در حقیقت کار خوب است. خوراک‌ها خیلی بامزه‌اند. من میدانم که شماره زیادی هایم به رستوران های تو می آیند. بله. بینندگان شناس های ما به اینجا می آیند و خوراک می خورند. من پیشتر اینجا بودم، خوراک خوردم. طعام ها عالی اند. Кухня замечательная. آفرین. اکنون می رویم. خودم هم بسیار دوست می‌دارم. همین خیر. حالا به فابریستا می رویم. فابریستا کافئینی می باشد. خوش، از این برمی آید که 1 سال پیش تو کافئینی را سر کردی. بله. الکی 1 سال گذشت. بله 1 سال 1 سال گذشت. پیش اولین بله. کافئینی را کشیدی. حالا بله چند تا داری؟ فابریستا. ҳоло 5 تا کافئینی دارم. 5 حالا 5 نقطه. تا داری. همشون بله، کار میکنن. شبکه‌ای. همشون وقتی کار من در اینجا میکنند. بودم 1 تاش کار میکرد و دویمش تعمیر بله، میشد. بله. درست؟ در یاد داری؟ بله، بله. انا همین فابریستا اولین است و من در همین جا بودم. بله اون را نو کشیده بودیم. بله من در اینجا بودم و نو کشیده شده بود. سپس Потом اونی که در کسبی از تعمیر میشد. بله اون در شهر دیگر است. اونی که در کسبی از تعمیر میشد و هنوز کار نمیکرد. تو بله، اون را بله. دیرتر سر کردی. خیلی خوب. کمی اما وقت پورا درباره تعمیر نشده بود. کمی درباره فابریستا گپ زن. چرا تو به چنین خلاصه آمدی که کافئینی کشایی؟ در یاد دارم که همان وقتا آن تنها آغاز کار بود. من و تو نشستیم، من خوراک ها را چشیدم و با تو درباره بله، حسیاتم فکرهایم گپ زدم. حتی یک چند نمودی خوراک ها را بله فرمایش در یاد دادم دارم. و چشیدم. در یاد داری من و تو منیو را محاکمه کردیم و غیره. для بعد بعضی کارهای اصلاحاتی را نیز محاکمه کرده بودیم. لطفاً بگو چه سبب شد تو این فابریستا را کشادی؟ дар асл кафейни ва кафе аз ҳам фарқ доранд ва обшепит ҳисоб мешаванд. Бале. ҳамаашон дар як шохаанд. хуш, ман дер боз дар кафе кор мекунам. кафе каме мураккабтар аст. он ҷо меню ва намуди хӯрокҳо зиёдтар аст. یافتن متخصصان خوب و توانا دشوار است. аммо агар дар бораи хусусиятҳои асосияш гап занем, کاری کافئینی از کافه دیده آسان‌تر бале است. نه؟ агар дар бораи хусусиятҳои асосияш гап занем, мисол дар ин ҷо ҳаҷми бино хурдтар аст, буҷеташ камтар аст, муҳлати кушодашавиаш камтар аст, даромаднокиаш баландтар аст, идора кардан осон аст ва дар ягон кишвари олам чунин нест ки динамика поён равад. дар тамоми олам талабот ба қаҳва танҳо боло меравад. ҳама рӯз, ҳама сол дар тамоми олам танҳо зиёд мешавад. یعنی این برای آدمان مدنیت نو گشت. این بله، مثل بله. مدنیت نو گشت و آدمان قهوه را بیشتر استعمال میکنند. бале ман ин хусусиятҳоро фаҳмидам. ин якум аст, аммо асосияш так как ман ширкати ҷаҳонӣ месозам ва мехоҳам маҳз бренди ҷаҳонӣ кунам ки дар тамоми олам бошад. ва бозор, самт, брендҳоро бештар дидаву омӯхта фаҳмидам ки имрӯз бо кафейни боло рафтан осонтар аст. кушодани он дар тамоми ҷаҳон. бисёриҳо онро кушодан мехоҳанд, тавре ки гуфтам. сармоягузорӣ, муҳлати фарогирӣ, ёфтани бино ва ғайра осонтар аст ва бисёриҳо франшизаашро мехоҳанд. ба мо аллакай 1 сол шуд ва 5 нуқта кушодем. аз онҳо 3-4 тояшон сармоявӣ мебошанд. яъне бо шарикон кушодем. بله и ва одамони зиёд ба франшизааш шавқ доранд. мо ҳоло ҳама равандҳоро сайқал медиҳем. худо хоҳад ҳамин сол онро бастабандӣ карда ба охир расонданем ва соли оянда худо хоҳад фурӯхтанем. دوستان عزیز، وقتی
یوسف آموزش فردی را سر کرد، ما درباره بسته‌بندی کردن فرانچیزها یا فابریست خوب فکر کردیم. باید منوی اکتوالی ترتیب میدادیم. باید کاری میکردیم که آن زود فراگیر شود. از آن فرانچیز خوب بسازیم برای کلانتر کردن این بیزنس. من در 3 نوع فرانچیزهای بیزنس های خودم تجربه دارم و باز در 10 بیزنس شاگردانم فرانچیز آماده کردم. فرانچیزهای ما شکر خدا خوبند. اولین برندی که من فرانچیزه کردم در بیزنس اتریاد بود. ما در 3 سال 459 مغازه گشادیم. حصه های خودم را فروختم. دویمش حالا ما در 2 سال 243 مغازه گشادیم. 243 مغازه در 2 سال. شکر خدا. کارها خیلی خوبند. ما فراختر میشویم، انکشاف مییابیم، پیش میرویم، اما فرانچیزه باید کارکن باشد، باید اکتوالی باشد. پس آنچه که حالا در بیزنس فابریست بسته‌بندی میکنیم محض در کافتری یوسف. من چنین میشمارم که خدا خواهد آن یکی از بهترین فرانچیزه ها میشود. هدف ما بنیاد شرکت جهانی است. آن باید فراتر از حدود روسیه، فراتر از حدود اسنگ باشد و کار کند. حالا ما سر همین مسئله کار میکنیم. فکر میکنم تا آخر سال همه این کارها به آخر میرسند. پول رقمی میگردد و آن را پیش بردن آسانتر میشود. خدا خواهد. این زمان باشد آن را در همین حدود پهن کردنیم. بله. این یکمین نقطه است که ما کشادیم. من در یاد دارم وقتی اینجا را نو میکشادیم و آن کار را نو سر کرد، من همینجا بودم. در یاد دارم من شاید یکی از 20 میزاجان اینجا بودم. این انیق است. یکی از اولین 20 میزاجان اینجا من بودم. این را انیق در یاد دارم و همین طور ما کار را سر کردیم. خوش، من باز بعضی چیزها را پرسیدن میخواستم. لطفاً بگو با فکرت فابریست اساساً برای کدام اودیتوری است؟ اساساً زیرا آدمانی که ما را میبینند شاید بعضی اشان میخواهند با تو شریکی کنند، فرانچیزه تو را بخرند. چون که فرانچیزه بسیار مفید است. دوستان گرامی، نظر به از نال سر کردن. باز اگر کار را نفهمی، با این کار مشغول نشده باشی، شاید در دیگر سمت بیزنس کرده باشی یا تو تماما بیزنس نداشتی و میخوای بیزنس خود را داشته باشی، پس فرانچیزه خیلی مفید است. اساساً این البته 80% این аудиторияи занона аст, яъне духтарҳо ва махсусан духтарҳои замонавӣ, онҳое ки имрӯз тарзи ҳаёти солим доранд, дӯстону дугонаҳо доранд. духтарони замонавие ки дар Instagram ва шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд, духтароне ки ин атмосфераро эҳсос кардан мехоҳанд, дар Instagram суратҳояшонро мондан мехоҳанд. бештар ҳамин гуна аудитория, маҳз занону духтарон, тахминан 80%. ва албатта ин мисле ки ядрост. бале. боз дигар аудиторияҳое ҳастанд ки нӯшокӣ ва хӯрокҳоро бо худ гирифта мераванд. тахминан 30-40% одамон бо худ гирифта мераванд. бо худ гирифта мераванд. бале, ва бояд равзанаи тезкоре бошад ки ба ин касон хизмат расонад. ин даромадгоҳи асосӣ ба толор аст. аз тарафи дигар равзанае ҳаст. аз он тараф, яъне одамони раҳгузар метавонанд бо худ гирифта раванд. ин ҳама ҷараёни мизоҷон аст. барои мо хеле муҳим аст. хеле хуб, хеле хуб. боз мехостам аз ту ду чизи муҳимро пурсам. лутфан ба ман бигӯ, само ба ту чӣ дод? мехоҳам ту каме дар бораи мактаби мо гап занӣ, чун ки гурӯҳ калон аст. бале. ман дарёфт дорам ки ту дар дарси систематизатсияи бизнес иштирок карда будӣ. ман мехоҳам каме дар ин бора гап занӣ. дарси систематизатсияи бизнес ба ту чӣ дод? аз он ту ягон чиро амалӣ кардӣ? ҷараёни бизнесатро тезондӣ? хуш, албатта бисёр чизҳо дод. агар мушаххасан гӯем ки само ба ман чӣ медиҳад, дар маҷмӯъ ширкати само маҳз кор бо шумо ҳамчун устоди мо асосан ба ман боварӣ дод. барои чӣ боварӣ? барои он ки вақте мо чизеро ба ҳадаф мегирем, он ҳамеша барои мо норавшан аст, роҳнонамоён аст. шумо касе мебошед ки ин роҳҳоро гузаштаед, ба ҳадафҳои баландтар расидаед. он роҳҳо барои шумо хубшиносанд. шумо тарзи корҳоро хеле хуб медонед. хатоҳо кам мешаванд. бале, хатоҳо кам мешаванд. яъне ҳамин боварии моро зиёд мекунад. офарин. агар бештар маҳз дар бораи само гап занем. барои чӣ маҳз само? ин гурӯҳи одамони бақувват аст ки онҳо фаҳмишҳои баланди маънавӣ доранд. ин бисёр муҳим аст. бале. яъне ин ба мо ғайрату нерӯ мебахшад ва
محیط، бо забони جمعیت. оддӣ ҳамдигарро фаҳмидан мумкин дар он муҳиту ҷамъият ва кас мехоҳад бо онҳо дар бораи кор суҳбат кунад, ба онҳо ёрӣ расонад. Он ҷо асосан бизнесменҳои бисёр зирак гирд меоянд, на танҳо барои пулкор кардан, балки асосан барои иҷрои рисолаташон ту меоянд. бо бачаҳои мо дӯстӣ бале мекунӣ? бале ва онҳо ба ту кӯмак Бале. мекунанд, ту ба онҳо кӯмак мекунӣ. яъне он муҳити хеле қавист бале. бо фаҳмишҳои дуруст. маҳз барои ҳамин само беҳтарин аст. бисёр ҷамъиятҳо ҳастанд, аммо онҳо чунин арзишҳо надоранд ва само тамоман дигар хел аст. само барои ту чист? ман ин саволро ба бисёр шогирдони фардиам медиҳам, агар дар ютуб наворҳоро дида бошӣ. албатта гуфтан мумкин аст ки само ҷои сеюм ё мисли хонаи дуюми мост. офарин. фаҳмонда яъне ту тавонистам. худро хуб яъне ҳис дар ҷои мекунӣ. якум оилаамон аст, дар ҷои дуюм корамон ва дар ҷои сеюм самост хонаи ки ғизои сеюм, маънавӣ мегирем. бале, само ҷоест ки вақте ту меоӣ туро мефаҳманд. он ҷо будан туро гуворост, дастгирӣ яъне ту мекунанд. бо дониш мукаммал мешавӣ. он хонаи ҳақиқист. офарин, офарин, ин хеле хуб аст. дар ҳақиқат чунин аст. барои он ки ҳамаи бачаҳои мо дар ҳамин сатҳу дараҷа қарор доранд, ҳар кадоми онҳо чизе доранд, метавонанд диҳанд. бо онҳо суҳбат карда сарсабз мегардед. дӯстони азиз, барои ҳамин дар муҳити мо шумо зудтар месабзед. муҳити мо ҳамин гуна аст. фаҳмишҳо хубанд, бачаҳо хубанд, ҳамашон рушд меёбанд, ҳамаи он бачаҳо мубориза мебаранд, ҳамашон чизе меофаранд ва аз ҳама муҳимаш, он бачаҳо дар оянда боз ҳам хубтар инкишоф меёбанд. тасаввур кун ки баъд аз 10-15 сол чӣ хел мешаванд. ин бисёр муҳим аст ки ту дар муҳити одамони ҳадафманд қарор дорӣ бале, ва худат нафаҳмида бо суръати баланд медавӣ. бале, онҳоро дида пеш меравӣ. ту барои онҳо намуна бале. мешавӣ, онҳо барои ту. бале, бале, тавре ки дар ҳадис омадааст, муъмин оинаи муъмин аст. бале. бародар ба бародар, Бале. яъне ба онҳо нигоҳ карда ибрати нек мегирӣ. Бале, онҳо чӣ бале. гуна натиҷаҳо доранд, ба чӣ дастовардҳо ноил шуданд, кӯшиш мекунӣ барои онҳо низ намуна гардӣ, то аз ту ибрат гиранд. бале. ва вақте он муҳитро аз берун мебинӣ, оҳ, олист. яъне само ба кас нерӯ мебахшад, тавон мебахшад ва ин бисёр муҳим аст. юсуф, лутфан бигӯ, аз рӯи кадом принсипҳо ту гурӯҳ ташкил менамоӣ? умуман ҳоло ту беш аз бале. 500 коргар дорӣ дар самтҳои бале, гуногун. беш аз 500 Шукри ва Худо. боз ҳам зиёдтар ин мешавад. бисёр хуб аст ва боз ҳам зиёдтар мешавад. Аҳ. ту гуфтӣ ки баъзе чизҳои арзишманде ҳастанд ки ту дар ширкатат амалӣ кардӣ. ин аллакай кори гурӯҳист. ман ҳоло мебинам. мисол як сол пеш дараҷаи кори гурӯҳият чӣ хел буду, ҳоло чӣ хел? Бале. ту гуфтӣ ки дар он павлония гурӯҳ аллакай худаш аз уҳдаи ҳама кор мебарояд. пурра бе иштироки ман карданд. бале, бале, ту ҳатто дар гуфтугӯҳо иштирок Бале. накардӣ, зеро гурӯҳ хуб аст. акнун лутфан бигӯ, аз рӯи кадом принсипҳо ту гурӯҳ ташкил мекунӣ? нигоҳ кунед, умуман барои ман аз ҳама асосияш, тавре ки шумо ба мо омӯзондаед, муҳимаш гурӯҳро дар гирди худ ҷамъ кардан нест. ман метавонам роҳбар бошам, онҳоро ташвиқ кунам ва ғайра, ба онҳо мисолу намунаҳо нишон диҳам, аммо муҳимаш онҳоро гирди кору рисолат ҷамъ кардан аст. агар мо ширкати муваффақе сохтан хоҳем ки умраш дароз бошад. бале, бале. шахсан ман ширкатро тибқи чунин дурбинӣ месозам ки он бояд ҳазорсолаҳо вуҷуд дошта бошад. вақте ки мо аз олам меравем, он бояд Бале. кор кунад. яъне ту на бизнес, балки таърих месозӣ. ту мерос боқӣ мегузорӣ. мерос мондан хеле муҳим аст. Самая важная вещь. тавре ки мегӯянд, агар ту барои 1 сол нақшакашӣ растанӣ шинон, Бале. агар барои 10 сол нақшакашӣ дарахт шинон, Бале. агар барои 1000 сол нақшакашӣ Бале, одамонро бале. тарбия кун ва ман кӯшиш мекунам гурӯҳи хуберо ташкил кунам. муҳимтарин вазифаҳои ман, самарабахш будани худи ман, ҳамчун роҳбар ва таъсисдиҳанда тавоно будани ман, ҷамъ кардани одамони хуб дар гирди рисолатам аст. одамони уҳдабаро. одамони уҳдабаро ки фаҳмишҳои дуруст доранд ва барои иҷрои ин рисолат бо тамоми ҳастияшон кор мекунанд. ин бисёр муҳим аст. агар ин корро накунем, пас наслҳои оянда бисёр азоб мекашанд, барояшон душвор мешавад. бале. аз ҳама асосияш ҳамин аст. хусусиятҳои асосӣ ҳамин аст. фикр мекунам имрӯз шукри худо ин ба мо муяссар мешавад. офарин. ин ҳама ба ман шавқ мебахшад. ту чӣ фикр дорӣ? давоми як соли хонишат дар само гурӯҳи ту чанд фоиз самарабахштар, нисбатан мустақил ва ғайра гашт? фаҳмиши гурӯҳат ба фикрат чанд фоиз беҳтар шуд? Улучшилась. ман метавонам бо боварӣ гӯям ки камаш 500%. 5 баробар. камаш. 500 5 фоиз онҳо баробар. тавоно, уҳдабаро ва беҳтар шуданд. албатта, тавре ки ман пештар гуфтам, дар кор ҷорӣ кардани дарсҳои шумо корро не, ҳадафро ба инобат гирифтан натиҷаи олӣ дод. ту ҳар дафъа дар систематизатсияи бизнес, омӯзиши фардӣ иштирок Бале, мекардӣ бале. ва онҳоро амалӣ намудӣ. ман бо гурӯҳи ту 2-3 бор вохӯрӣ доштам. ин ҳама давоми сол натиҷаҳои бештар дод. албатта, оҳиста оҳиста Бешубҳа. гурӯҳ 500% Бешубҳа. инкишоф ёфт. медонӣ, бисёр хуб инкишоф ёфт. ман ин моделро дар ду кас, дар ду шогирди фардиам, дар ту ва баҳром санҷидам.
در یاد داری من گفته بودم بله. من وقتی که یگان متدیک یا اصول نوی رو کارکرد میکنم آن رو میسنجم. من آن را با تو سنجیدم، دیدی نتیجه چه خیلی عالی است. من 3 بار با تو و گروهت واخوردم، شاید 3 یا 4 بار با گروهت واخوردیم. بله درست. یعنی با تمام اهل گروه 3-4 بار و این نتیجه بمب داد. بله. این نتیجه عالی داد. من چنین میشمارم که این به درجه اعلی است. شکر خدا. دوستان نگاه کنید، یوسف خودی حاضر گفت تخمینا 500%. شرکت به قوت شد، گروه انکشاف یافت، کارمندان از عهده بسیار کارها خودشان برآمده میتوانند و غیره. حالا تو گفته میتوانی که تو بیزنسمن هستی و بیزنست تا درجه نه در بالای کتفی توست بلکه به تو هم پیش میرود. албатта бешубҳа гуфта метавонам. тавре ки пештар гуфтам, дар объекти панҷум ман тамоман ҳамроҳ нашудам. пурра худашон ҷойро дар маркази шаҳр ёфтанд ва бо шартҳои беҳтарин маслиҳатро пазонданд. корро дар муҳлати кӯтоҳ сар карданд ва дар моҳи якум аллакай хароҷот бароварда تو шуд. دیروز به من گفتی که آنها حتی از من دیده شرایط بهتر رو به دست آوردن. تو دیروز همین خیلی گفتی. میبینی دوستان ва ғайр аз ин дар лоиҳаи навбатӣ ман ба онҳо танҳо бо ресурс бо сармоя кӯмак кардам. дигар ҳама корро худашон карданд, худашон ҷойро ёфтанд. ман дар он кор ҳам ҳамроҳ нестам. آفرین. мо ният дорем ки кори онро این моҳи оянда сар قهوه‌خانه кунем. نوبتی است. навбатӣ бале. در این Он قهوه‌خانه дар дигар باشد تو шаҳр аст. گفتی که جای و همش رو бале ҳамаашро خودشان یافتند. худашон карданд. ман танҳо бо пул кӯмак кардам, боқӣ ҳамаашро худашон карданд. آفرین. боз мо як лоиҳаи дигар дар буйнакск дорем. дар дигар шаҳр кушода мешавад, худо хоҳад. бо он ҳам бачаҳо пурра худашон машғуланд. آفرین. ман гуфтугӯи аввалинро кардам ва дарҳол آفرین. пурра худашон. ман дар ягон кор тамоман خیلی ҳамроҳ خوب. намешавам. بیا به نقطه های A و B نگاه میکنیم. وقتی کار رو سر کردی تو چند کافه داشتی و حالا چند تا داری؟ мо 4 кафе доштем. ҳоло метавонем гӯем ки 6 то дорем ва ҳафтумашам қариб тайёр аст. ҳоло мо کافتریا. боз гуфтушунидҳо карда این истодем. پاولونیا گپ درباره بله، پاولونیا پاولونیا. میرود. حالا- 4 تا بود اکنون بله، هفتمش بله. تیار شده ایستاده шашум ва است. ҳафтум бояд در یک кушода سال шаванд. قریب 3 تا زیادتر شد. این خیلی خوب бале است. бале худатон нигоҳ кунед. мо 5 то кафеини дорем. агар وقتی ما муқоиса سر кунем, کردیم یکمش بود و تو کاری آن را نه. бале ин 5 то дар як сол و аст. آن وقت ин بسیار бренди کارها нав پورا аст. اجرا نشده بودند وقتی бале من бале آمدم. ин бренди нав аст. дар ин ҷо мо дар як сол 5 нуқта кушодем. метавонистем бештар кушоем. аммо ҳоло бастабандӣ, равандҳо, ташкили гурӯҳ ва Бале. ғайра давом дорад. мо бо павлония дар бозор тӯлонитар кор карда истодем. Бале. гурӯҳро кайҳо ташкил карда будем, кайҳо бақувват карда будем ва шукри худо ин аллакай натиҷа медиҳад. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، شاگردان محترم، بسیاری ها از من میپرسند چطور بیزنسم را بسته‌بندی کنم، آن را چه خیل فراخ گردانم. من در این باره بسیار گپ میزنم. شما اول یکمش را باید با پول خودتان کنید، یکمش را با پول خودتان کنید، همه دوره ها را گذارید، بسته‌بندی کنید. البته معلوم است که پس از آموزش، پس از مارکتینگ، یکمش را با پول خودتان کنید، همش را پر آموزید و بعد از آن که کردید معین کنید که چی خوب کار میدهد و چی کار نمیدهد. چیزهای نادرکار را نیست کنید، حرکتهای نادرکار، خراجات نادرکار را نیست کنید، همش را برطرف سازید. همه فونکسیون‌های نادرکار را یک طرفه کنید، عملهای کم ثمر را نیست کنید، محصولات و خدمت رسانی کم درآمد را برطرف کنید. از همه بهترین محصولات پول کار کردن را مانید. سپس این همه را استانداردیزاسیون کنید. بعد این همه بیزنس پروسس ها را جاری نمایید. بر یک لاین درآورید و بعد پول ماکسیمالی را جلب نموده کار را کلان گردانید. اما این همه را شما باید دوره به دوره پی هم کنید. همه را سنجیده بعد کار را فراخ کردن در کار. و اگر شما کمبودی ها را برطرف نکرده، مینوس ها را نیست نکرده کار را کلان کردن خواهید، پس به ترتیبی را کلان میکنید. مشکلات را زیاد میکنید و یک دنیا درد سر پیدا میشد. این خیلی بد است. و هرگز کوشش نکنید تا بیزنس بسته‌بندی نشده را همچون فرانچیز فروشید. این خطای کلان است. وقتای آخر چگونه خطاها را میبینم میدانید؟ چون این خطاها را میبینم که آدمان یک لگاتیپ میکنن، یک لگاتیپ و جفتی یگان خیلی محصولات که آن تماما هیچ چیز ندارد و میگویند که ما فرانچیز داریم و آن را میفروشند. آدمان آن را میخرند و در عذاب میمانند. هیچ گونه خدمت رسانی نیست، هیچ گونه پیگیری نیست، هیچ گونه بسته‌بندی نیست، هیچ گونه فهمیش دقیق اداره کنی پول، کارمندان، پیگیری یوریدیکی هیچ چیز نیست. فرانچیز در اصل باید 99% بیزنسی آماده باشد و از همه مهمش فرانچیز را به دست آورده شما نه تنها بیزنس بلکه باید بازار را نیز به دست آورید. یعنی فرانچیز باید مشهور باشد، فرانچیز باید شناخته شده باشد، آدمان باید آن را دانند. وقتی شما فرانچیز را به دست می آورید شما نه تنها بیزنس بلکه اودیتوریای آماده را به دست می آورید، باوری را به دست می آورید. از این رو
طبق همین خصوصیت ها آن فرانشیزه به شمار می رود. برای همین نصیحت من این است: اگر کسی به شما گوید که انا فرانشیزه هست بخر و غیره، پس شما باید دقیق دانید که نه هر یک فرانشیزه درست بسته‌بندی شده است. این خیلی مهم است. به بعضی آدمان چنین نصیحت می‌دهم: بهترش پیش از خریدن فرانشیزه یگان کنسولتانت را به کار گیرید که او فرانشیزه را فهمد. برای کنسولتاسیش به او پول دهید. بگذار او همان فرانشیزه را که می‌خرید تفتیش کند. زیرا وقتی که اکسپرت یا کنسولتانت را به کار می‌گیرید، او می‌گوید که کمبودی‌ها انا اینهایند. آنگاه شما میفهمید که به شما فرانشیزه اصلی را میفروشند و یا لگاتیپش را. در حال میفهمید. بیایید به درون می‌درایم و در آنجا مزه یگان چیز را میچشیم. انا همین اسلوب خوب قبول شده؟ به همه پسند آمده؟ من در نظر دارم که رنگ‌های سفید، این آرایش چوبی اسلوب به همه پسند آمده؟ نشین. خوش پذیرفته شده؟ بله، عموما این اصولی زمانوی است. یک برندی جهانی هست، عربیکا. در دبی، در یاپونیا آنها بیش از 100 نقطه دارند. دیزاین اینجا کمی به آن مانند است. بله، و امروز این به همه پسند است. این اسلوبی زمانوی است، در ترند است. خود اسلوبش در ترند است. خیر، تو خوب میدانی چگونه مساحت ثمره بخش و موافق است. همین مکان اولین کافه ماست. 54 کвадрат مساحت دارد. این عملاً بسنده است. دلکش و دلپسند است. 50-70 کвадрат. بله، 50-70. ولی ما در دیگر شهر 110 کвадрат داریم. آن هم خوب قبول شد. اما آنجا بیشتر برای واخوری ها موافق تر است. در آنجا مساحتی کلانتر جدا کرده شده است. آن برای گذراندن واخوری ها، алоҳида суҳбат кардан ва ғайра қулайтар аст. Инҷо бошад каме танг аст, аммо ба ҳар ҳол бад нест. Барои кафейни ин тангӣ баръакс плюс аст. яъне аз 50 метавон гуфт ки то 150, яъне маъмулан аз ҳама зиёд то 150 мекунанд. Аммо ин форматҳо каме гуногунанд. мо инро формати M меномем. оне ки калонтар аст формати L ном дорад. яъне инҷо 50-70 квадрат. Он формат бошад аз 80 то 120 то 150 квадрат мешавад. каме калонтар, бале, каме васеътар. تا جایی که در یاد دارم امروز تو درباره برقرار شدن خراجات بیزنس گپ زدی. اگر ما آن را همچون فرانشیزه بخریم این چقدر وقت میگیرد؟ медонед аллакай 1 сол мешавад ки мо кори инҷоро сар кардем ва мо хароҷотро қариб ки пурра баровардем. шукри худо. тахминан 1 сол. бале, тахминан 1 сол мешавад. умуман ин лоиҳаи хубе баромад. мо ҳатто интизор набудем. ҳатто 2 баробар аз интизориҳои мо беҳтар баромад дар масъалаи барқарор шудани хароҷоти лоиҳа. дӯстони азиз, агар шумо дар ҳақиқат франшизаро моҳирона бастабандӣ карда тавонед, оқилона менюро интихоб карда тавонед, агар гурӯҳи хуб ташкил карда тавонед, агар шумо маркетингро дуруст интихоб карда توانید، مارکتینگ نقش خیلی کلان و مهم می‌بازد. اگر شما چیزی در کاری را خرید یا به استعمالگر فروشید، بیزنستان گل می‌شکافد. بیزنسی که درست تشکیل کرده می‌شود، آینده خوب دارد. در 1 سال خراجات برآمده باشد خیلی خوب است. بله، این نتیجه عالی است. خیلی عالی. ما انتظار بودیم که خراجات در 2 سال برقرار می‌شود، اما شکر خدا. آیا می توانیم گوییم که فبریست نتیجه خواندن در سماست؟ بی‌شبهه همین طور است. همین خیلی گفته می توانیم. البته. برای اینکه تو از همین گونه نقشه داشتی، همین طریق پیش رفتنی بودی. بله. تو با شریکان بسیار کار میکنی، با شریکان درجه های گوناگون، شریکانی که یک جای کافه میکنی و شریکانی داری که به تو سرمایه گذاری میکنند و یا برایت شریک آینده‌اند. لطفاً از تجربه هایت بگو که در شریکی چی مهم است؟ برای آن که بسیاری ها دانستن میخواهند، یکی شریک میکابد اما نمییابد و غیره. میدونید چخیل، شما بسیار درست قید کردید. شریکی رو همه هر خیل میفهمند. شریکان گوناگون میشوند. بعضی ها بار تامین کنندگان رو شریک مینامند. بله. بعضی های دیگر گروه رو شریکان مینامند و غیره. گاه سرمایه گذار رو شریک مینامند. گاه شخصی همکار رو. بله. بله، اگر سرمایه گذاران را شریک نامیم، واقعا آنها سرمایه گذاری می کنند و به عملیات و اداره کنی کاردار نمی شوند، یعنی خلال نمی رسانند.
мо инро дар шартнома низ қайд мекунем. ин барои мо хеле муҳим аст, барои он ки роҳбар бояд як кас бошад, вагарна ҳама бесару сомон мешавад. ин мисли мошин аст, онро бояд як кас идора кунад. агар рулро як кас, педалро дигар кас, скоростро шахси дигар идора кунад, садама мешавад. ва одамони зиёде мехоҳанд сармоягузорӣ кунанд, одамони зиёде кушодан мехоҳанд ва мо пули ҳамаро қабул намекунем, бо ҳама ҳамкорӣ намекунем, бо диққат интихоб мекунем, барои он ки одаме ки инро намефаҳмад, рӯзе ҳатман тоқаташ тоқ мешавад ва мушкилӣ эҷод мекунад ва энергияи туро мехӯрад. биё худи ҳозир ҳамаро мушаххас мекунем. дӯстон нигоҳ кунед, дар ҳол давида рафта аз касе ки пул медиҳад онро гирифтан дар кор нест. шояд ӯ ҳамчун шарик ба шумо мувофиқ набошад, шояд фаҳмишҳо мувофиқат намекунанд. ин корро кардан дар кор нест, намеарзад, воқеан намеарзад. барои он ки дар гирифтан мегирӣ, вале баъд як дунё мушкилот пайдо мешавад ва дертар фикр мекунӣ ки чӣ тавр аз ӯ наҷот ёбӣ. бале дуруст. баъзан пушаймон мешавӣ ки бо ӯ шарикӣ кардӣ, барои он ки худ аз худ пул мушкилиро ҳал намекунад. ту ин сирро фаҳмидаӣ? пул аз паси бизнеси хуб медавад. Бале. аз паси бизнеси хуб. бизнеси бад бошад, аз паси пул медавад. агар кас бизнеси бад дошта бошад, ӯ аз паси пул давида мегардад. бале, агар кас каме ҳам бошад, таҷриба дошта бошад, хеле хуб мешавад. шояд бори бизнес доштанд, шояд бори зиён диданд, ҳамин тавр фаҳмиш пайдо мекунанд. яъне ӯ бояд фаҳмад пас ки бо чунин одамон кор кардан осонтар мешавад. дар бизнес баъзан на ҳама кор хуб пеш меравад. бале, ва хуб аст ки ин охирин пули онҳо набошад, чунки баъзан ба ягон ҷо 1-2 миллион рубл сармоя гузошта, як дунё дардисар ва мушкилот эҷод мекунанд. он одамро хӯрда тамом мекунад. хуб қайд кас беҳолу кардӣ. бемадор мешавад. бале, хуб қайд кардӣ. агар ин охирин пулашон Бале, бошад, бале. пас ҳангоми ба вуҷуд омадани аввалин мушкилӣ туро таъна мезананд. ва ман пуламро баргардон, бидеҳ, ту бошӣ он пулро ба бизнес сармоягузорӣ кардаӣ, дар мизу курсиҳо, мебелҳо, хишту бино ва ғайра. бале, ӯ бошад мегӯяд ки ман саросима шудам, ман намедонистам, хуб фикр накардам ва ғайра. шукри худо, ҳоло ман аз ҳеҷ чиз наметарсам. ҳамаи сармоягузорон 100% розиянд. рақамҳо хубанд. гурӯҳ бо масъулият кор мекунад. мо ҳисоботро доимо тайёр мекунем. дивидендҳоро ҳамеша ҷудо мекунем. хулас ҳама розиянд. офарин. ва шариконро бо диққат интихоб мекунем. дар навбати аввал ҳангоми пайдоиши лоиҳаи нав бо сармоягузорони пешина ҳамкорӣ мекунем. офарин. олӣ. хеле хуб. хеле хуб. ин бисёр хуб аст. боз дар масъалаи шарикӣ илова намудан мумкин аст ки шарикон пеш аз ҳама сармоягузоронанд ки мо кор мекунем ва онҳо кам нестанд. дуюм, шарикон дар ширкат. ҳамчун сармоягузор чунин шариконро ба ширкат ҷалб намекунам. дар ширкат эҳтиёҷ ба пул нест. ресурсҳо басандаанд. хоҳишмандон хеле зиёданд. маҳз аз гурӯҳ шариконро мегирам. Бале. яъне имрӯз маҳз топ менеҷмент ҳамон бачаҳое мебошанд ки арзандаанд, дербоз дар ширкатанд, дурусткоранд, дар пайи иҷрои рисолатанд. маҳз онҳоро ман имрӯз шарик кардаам. ин он корест ки мо дар омӯзиши фардӣ муҳокима мекунем, Бале. гап мезанем. ту Бале. онро дар ширкати худ ҷорӣ намудаӣ. яъне ту кормандони калидиро ки омодаанд муддати зиёд дар бари ту бошанд, тадриҷан онҳоро ба худ шарик гардондӣ. ва ба наздики як Офарин. кор офарин. ӯ одамест ки сидқан мехонад. дар ёд дорӣ, мо ҳамеша дар бораи чӣ гап мезанем? бачаҳо, бисёриҳо ба ман чунин савол медиҳанд: чӣ кор кунам? кормандонам хеле хубанд, мутахассисони хуб мераванд, корро ёд гирифта мераванд ва ғайра. аммо агар ту шароити хуб фароҳам орӣ, ӯ ҳеҷ гоҳ намеравад. бале, албатта. шароит фароҳам овардан дар кор, то ки аз кори шумо рафтан барояш аблаҳӣ бошад. одамон агар барояшон фоиданок бошад, бо шумо кор мекунанд ва шумо ҳам бароятон фоиданок бошад, кор мекунед. аз ин рӯ шароите фароҳам оред ки аз кори шумо рафтан бар зарари коргаратон бошад, бо шумо будан барояш муфид бошад. он гоҳ кормандонатон намераванд, ҳамеша дар баратон меистанд. ва мехостам ба ин боз як чиро илова кунам дар бораи шарикон. бисёр одамон ба ман мегуфтанд ки намефаҳмем, охир ту худат танҳо боло рафтӣ, худат таъсисдиҳандаи, худат метавонӣ инкишоф ёбӣ, чаро даромадро тақсим мекунӣ? хайр, одамоне ки намефаҳманд чунин мегӯянд. мехоҳам инро шарҳ диҳам. агар ту воқеан на бо сухан, дар воқеъ бовар кунӣ ва ширкати бузурги ҷаҳонӣ сохтан хоҳӣ, пас тақсим карда тавонистан дар кор. бале. агар ту тақсим карда натавонӣ, пас худат танҳо ту ҳама ҳеҷ чиз ба борҳоро даст кашида оварда наметавонӣ. наметавонӣ. ин бахил номумкин будан дар аст. кор нест. кас худаш танҳо ин ҳама корҳоро карда ин наметавонад. хеле муфид аст. барои он ки онҳо пул кор кунанд, ту ҳам худ аз худ пул кор мекунӣ. онҳо аз ту намегиранд, онҳо аз бозор мегиранд ва ту ба онҳо имконият медиҳӣ, онҳо ба ту барои сохтан кӯмак мекунанд. ин фикри хуб аст, аммо он чӣ ки ману ту мегӯем болотар аз хирад аст. шарикӣ барои ақлҳои болост. шарикӣ на барои одамонест ки
بخیلند، نه برای کسانی است که فکری تنگ دارند. شریکی برای خیرات‌های بلند است، برای کسانی است که فهمیش بلند دارند. شریکی برای چنین کسان است، نه برای آدمان عادی است. شریکی برای خیرات‌های بلند است. шукри худо ки ман чунин гурӯҳро муддати зиёд парваридам, муддати зиёд онҳоро тарбия намудам, онҳоро ба воя расондаам, гӯем ҳам мешавад онҳо дар ҳақиқат ба ҳамин дараҷа арзандаанд آفرین. ва дар кори худ моҳиранд. ҳамаашон кори худашонро ба таври олӣ медонанд, آفرین. خیلی خوب. корашонро хуб мефаҳманд. آفرین. خیلی خوب. яъне дар ин ҷо ҳар кӣ пешомад хушомад не, балки بله. касе ки арзанда аст лозим, касе ки муддати муайян бо ту кор кардааст. یعنی ما می توانیم گوییم که گروه پایه موفقیت است. бале, бешубҳа, бешубҳа. دوستان عزیز، عین زمان بازار این گونه است که شما زیدی یک چند دسته ها بازی میکنید. خودتان تنها بازی نمی کنید، بلکه زیدی یک چند دسته ها بازی میکنید. یک چند دسته ها بازی میکنند. معلوم می شود که اگر شما خودتان تنها زیدی یک چند دسته ها بازی کردن خواهید، پس بای می دهید. اینجا بیزنس گروهی اهمیت کلان دارد. گروهتان تا چه اندازه قوی است؟ تشکیل نمودن گروه خوب را یاد گیرید. خوش، تو چی فکر داری؟ آیا راهبری سست و ضعیف گروهی با قوت ساخته می تواند؟ و یا این ناممکن است؟ албатта не. این غیر واقعی است. من همچنین فکر دارم. برای آن که ما بارها می گوییم صاحب بیزنس ترمز اساسی بیزنس است. صاحب بیزنس محرک اساسی بیزنس است. همه چی به صاحب بیزنس وابسته است. به فعالیت او، دوربینی او، فکرانی، استراتژی او، بسیار چیزها به او وابسته است. бешубҳа ту дар ҳама кор барои онҳо намунаӣ. аммо як чизи муҳим ҳаст. тавре ки мо пештар гуфтем, мисол муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам асосан чӣ кор кард? ӯ роҳбаронро тарбия кард. بله. ба ҳар кадоме гуфт ки ту дар ин кор боқувватӣ бо ин кор машғул мешавӣ, ту бо ин кор ва ғайра. تربیه میکرد. бале, ва намедонам бо мадади худо инро барвақт фаҳмид ва бо ҳамин кор машғул шуд. агар танҳо муқоиса кунем, масалан шабакаи қаҳвахонаҳоро, расо 3 сол пеш мо чӣ гуна гурӯҳ доштем? Какая команда у нас была, и он вақт мо 2 нуқта доштем ва рақибонамон чӣ гуна гурӯҳ доштанд? ҳамон вақт хароҷоти мо аз 1 миллион рубл ҳам бештар буд. яъне ҳама аҳли гурӯҳ вуҷуд дошт. яъне ман онҳоро барои фарохтар кардани кор ва инкишофи бузург тайёр кардам. аммо рақибон надоштанд. имрӯз мо дар бозор рақами 1 ҳастем. онҳо бошанд қафо мондаанд. آنها در همان سطح پیشینه‌شان هستند. بله. برای آنکه آدمان را تربیت کردن در کار. боз бар замин монда шуданд. бизнесашонро фурӯхтанд мехоҳанд ва همین خیلی است. وقتی بیزنس تنها به دوش یک کس افتاد، تصور کن تو این بار را برداشتی. کشادن بیزنس برداشتن این بار است. اما هر قدر به قوت هم نباشی، حتما روزی خسته میشوی. این را دیر نگاه داشته گشتن ناممکن است. яъне ин ҳама ресурсҳо, вақт, пул ки равонаи гурӯҳ кардам, дар аввал нодаркор бар ин менамуданд. онҳо набошанд ҳам бизнес пеш меравад ва ҳар моҳ ман аз 1 миллион рубл ҳам зиёдтар кор мекардам. тоза дар кисаам мемонд. аммо ман инро фаҳмидам ва имрӯз шукри худо ин самараи худро медиҳад. тавре ки мо аллакай гуфтем, худашон лоиҳаро тартиб дода ҳама корро мекунанд. آفرین. انا همین بیزنس است. وقتی که سیستم به تو کار میکند. чархи мустаҳкам худаш тоб мехӯрад. بله، بندهای چرخ همدیگر را قوی‌تر کرده آن را تاب میدهند. سیستم به تو کار میکند. آن میتواند افزایش یابد و آن میتواند پولهای زیادی را حاصل کند. انا همین نشان دهنده آن است که تو بیزنس داری. این نشان دهنده خیلی خوب است. این آفیسی تو هستند؟ бале, ин офиси мост. در اینجا گروهی خود اداره کننده میشیند. هر یک رستوران، هر یک این کافه آفیس اساسی الهیده. است. این آفیس اساسی است که گروهی اداره کننده میشیند. لطفاً بگو در اینجا کیها میشینند؟ چه کارها میکنند؟ дар ин ҷо ҳуқуқшиноси асосӣ мешинад, шӯъбаи ҳуқуқӣ. дар ин ҷо бошад маркетологҳо ва дизайнерҳои асосӣ мешинанд, шӯъбаи маркетинг. инчунин гурӯҳи нави ҳуқуқшиносон. در اینجا چی؟ дар ин ҷо бошад муҳосиби асосӣ мешинад, шӯъбаи иқтисодӣ гӯем мешавад. در آنجا؟ масоили иқтисодӣ ҳамин ҷо ҳал мешавад. آها. дар ин ҷо در داخل آنجا بله. اتاقهای کاری انده؟ اینجا چی؟ дар ин ҷо сармуҳосиб ва мудири иқтисодӣ мешинад. بسیار خوب. бале, اینجا اتاق تو هستند؟ бале, ин ҷо اتоқи یا ман аст. می‌دارایی؟ ин на ҳамаи ширкати идоракунанда аст. ин танҳо қисмати асосиаш аст. асосӣ. мо боз дигар офиси калоне дорем. تو از تحصیل در سما راضی؟ шукри худо, албатта. لطفاً ман بگو. боз давом медиҳам. لطفاً بگو نقطه A نقطه B رقم ها چگونه اند؟ کارت چند فایز بالا رفت؟ саволи хуб. вес агар дар бораи гардиши умумӣ ва даромади тоза гап занем, мо ҳисоб кардем тахминан 100% боло рафт.
یعنی 2 برابر. бале корамон 2 یعنی баробар این قدر калонтар بود و шуд. حالا 2 برابر کلان شد. бале ин натиҷаи олист. шукри худо. бо назардошти он чӣ ки мо доштем ҳоло гардиши ширкат бениҳоят калон аст. дар як сол ҷаҳиш ҳамин қадар баланд шуд. шукри худо. یعنی در یک سال عیناً همون نتیجه را به دست آوردی که پیشتر در 4-5 سال به دست آورده بودی. بله. انکشاف 100%. بله. خدا را شکر، این خیلی خوب است. кор якбора зур шуд. ман интизор набудам ки мо ин қадар рушд شکر меёбем. خدا. یعنی پتانسیل و امکانیت ها هستند. هرچند امسال تو سوختار را پس بله. سر کردی. یک مدت یکی از کافه هایت پاولونیا محکم بود. بله. تخمیناً 1 ماه آنجا بله. تعمیر شد. بله، درست؟ بله. من در یاد دارم که در همون بنا کدام یک حادثه روی داد و سوختار سر زد. бале бале نقطه A نقطه B انکشاف 100%. بله. آفرین. این بله. بسیار خوب است. 2 برابر پیشروی. این خیلی خوب است. لطفاً بگو تو در ازبکستان بودی، در قزاقستان بودی، تو در یک چند گروه های شاگردان فردی ما بودی و غیره. لطفاً بگو این به تو یگان چی داد برای انکشافت، برای تجربه اندوختنت و غیره. ман фаҳмиши нисбатан мушаххасе пайдо кардам. хоҳиш пайдо кардам ки дарҳол дар ҳама ҷо дар дигар кишварҳо нуқтаҳоро кушоям. боз ин ки хоҳишмандон зиёданд, сармоя мегузоранд, биё кушоем мегӯянд. то имрӯз ҳам ҳамон бачаҳое ки мо якҷоя мехонем, шогирдони фардии шумо. аммо бозорро омӯхта таҳлил карда фаҳмидем ки бозори мо хеле калон аст дар ин ҷо, дар Доғистон. Да? И пока здесь ва тавре ки шумо омӯзондед, дар охирин дарс ба мо фаҳмондед ки агар рақами 1 нашавем, кардан дар кор нест, барои он ки вақти зиёд энергия ва ресурсҳоро бой медиҳем. وقت فاصله. بله. бале фикр парешон мешавад. بله. تا در بازار آنگاه خود ما- پیش قدم نشوید. بله. کار را کلان کردن در کار نیست، چون که در این صورت کار کلان نمی شود، بر هم می خورد. бале яъне вақте ки ман давоми якчанд моҳ дар Тошкент, Остона, Алмато будам, ҳатто дар Душанбе ҳам будам, дар бисёр шаҳрҳо будам, ба наздикӣ дар Туркистон ҳам будам. ба он ҷо бародарамон Фурқат омад. ӯ ҳам шогирди фардии шумост. мо гурӯҳ шуда якҷоя сафар кардем. дар Ангрен будам, пеши Азамҷон рафта будам. То есть яъне ман хоҳиши бузурги дар ин шаҳрҳо кушодани нуқтаҳоро доштам, барои он ки ҳама омода аст ва шарикон ҳам хубанд, одамон фаҳмишо омода буданд, якхеланд. ки сармоягузорӣ бале кунанд. омода буданд ки сармоя гузоранд, ҳама хоҳиш доранд. мо бо ҳам забон ёфта метавонем. аммо ин ҳамаро омӯхта фаҳмидем ки намеарзад. бояд ҳоло ба бозори худамон таваҷҷӯҳ кунем, бештар бале. дар ин ҷо мустаҳкам اول шавем. در بازار خود پیشبر شده بعد برآمدن در کار است. بله. چون که به هر طرف دویدن خطاست. در اینجا تو بازار خود رو ساختی، آدمان الکی به این محصولات عادت کردند. بله. بعد رقیبان میبینند که در اینجا خالگی پیدا شده است، بعد در آمده بازار تو را میگیرند. дар ин ҷо хеле осонтар аст. барои чӣ? барои он ки ширкати идоракунанда, назорат ҳама омода аст. بله بله. яъне моро ҳама медонанд, мо мизоҷони худро дорем. зудтар. ҳама зуд амалӣ мешавад, ҳама корҳо зуд амалӣ мешаванд. дар кишварҳои дигар бошад, каме вақту меҳнат дар кор. بله. хулоса мо ана ҳаминро фаҳмидем. بله چون که шукри худо, хеле қаноатмандам. این بسیار مهم است. این را در وقتش فهمیدن خیلی مهم است. ва албатта ин ҳама бо шарофати гурӯҳ аст. чунки ман чунин хислат дорам ки зуд бошед мегӯям. ба гурӯҳ ҳама чиро ёд додам. ҳама تو зуд با сурат گروه гирифт. بودی، همه معیارها و бале نازکی‌ها را бале یاد пурра دادی. омӯзондам. бозор ва ҳама чиро мо ҳисоботи мушаххас дорем ва онҳо бо ман гӯем ки баробару ҳамфикр шудаанд. میبینی؟ мо ҳамдигарро пурра درست. мекунем. گروه پدیده است که برای ساختن بیزنس کمک میکند، مشکلات را حل میسازد، نه مشکلی میآفرد. این مهم است. ва шукри худо, ман барои ҳамин маҳз аз гурӯҳам бисёр миннат дорам. шукр ки онҳо ҳастанд, онҳо профессионаланд ва онҳо одамоне мебошанд ки баробари гуфтанам иҷро мекунанд. ман кӯшиш мекунам ҳамеша фикри онҳоро гӯш кунам. ну, ман ҳамеша фикри онҳоро эҳтиром мекунам. در کار یک جایه. бале дар кори якҷоя ва ба онҳо гап این надорам. سینرژی است. бале ва ин ҳам ба онҳо ва ҳам ба ман нерӯ ва ғайрат мебахшад. این سینرژی یا همکاری به دو طرف فایده بخش است. کس در کار بودن خود را حس میکند، کس حس میکند که گروه در هماهنگی کار میکنند، یکدیگر را میفهمند، همدیگر را گوش میکنند. این بسیار مهم است. بله. لطفاً بگو طوری که حالا گفتی لایحه اداره کنیت نسبتاً اسلوب دموکراتی است، Это более демократическая نه دیکتاتور. бале диктатура. не Диктатура. это не тамоман ин хел нест. Да, بله بله، اصول دموکراتی خوب است تا آدمان فکر خود را گفته توانند و غیره. говорили и так далее. И они могли اگر تو در یگان جا خطا کنی، آنها باید گشاد و روشن گفته توانند تا تو را از خطا باز دارند. بله. آن همین بسیار مهم است. باید گشاد و روشن گفته توانند، نترسند و فکرشان را گویند. این خیلی مهم است. шукри худо, ман пештар вақте дар корҳо сахт банд будам, дар корҳои идоракунӣ
ва мо маҷлиси ҳарҳафтаина дорем. ман дар он низ ба бачаҳо доимо хотиррасон мекардам. хусусиятҳои асосие ки ба мо барои сохтани ширкати ҷаҳонӣ кӯмак мекунад, ин кушоду равшан будан аст, фикри худро гуфтан аст. дуруст. ман ҳис мекардам, медидам ки бачаҳо фикрашонро ба ман озодона гуфта наметавонистанд. ман инро фаҳмидам ва ҳатто китоберо муаррифӣ кардам. 5 камбудии гурӯҳ. бале, бале, ҳамин китоб гурӯҳи кориро бисёр муттаҳид месозад. бале. дар он дар бораи кушоду равшан будан бисёр бале, сухан бале, ин меравад. бисёр муҳим аст. дар ҳақиқат бе ин номумкин аст. бале, ҳама бояд озодона фикрашонро гӯянд. роҳбарони ҳама ширкатҳои ҷаҳонӣ Бале, дар ҳамин бале, бора гард бале. мезананд. ва як китоби дигар ҳаст, аз хуб то бузург. ман онро Бале. ба ҳама тавсия медиҳам. ҳатман хондан дар кор. ва шукри худо, ман мебинам ки бо гузашти вақт кормандонам озодона онҳо бо фикрашонро гузашти мегӯянд. вақт ёд мегиранд. ба одам вақт дар кор то такмил ёбад. ман рӯи рост мегӯям, бачаҳо ба ман иҷрокунандагон дар кор нестанд. ҳар чӣ ки гӯям танҳо иҷро кардан дар кор нест. агар фикре дошта бошед, шарм накунед, бале, ва гӯед, фикри фаҳмонед худро ки ҳимоя он чаро муҳим кунед. аст. агар ту профессионал бошӣ, бояд фикри худро ҳимоя карда тавонӣ. ҳа, ин маро ҳам қавитар месозад. бале, онҳо бале, ҳам бале. қавитар мешаванд. ин моро муттаҳид месозад. ин асоси ҳама кор аст. оё ту шунидаӣ ки ман чӣ тавр як бачаро аз кор холӣ кардам? Когда я инро шунидаӣ? не устод. бори як ҳодиса шуд. ман ба хуҷанд рафтам. Худжан, да, у меня-то в голове это... дар сарам нархҳои алмато, нархҳои бишкек ва дигар ҷойҳо буд. нархҳои хуҷандро намедонистам. ман хонае харидам. дар ёд дорам ки онро ба $320,000 харида будам. Я бы купил, ну, он як хонаи заминӣ буд. иборат аз 2 ошёна буд. аммо нархҳое ки ман тасаввур мекардам дигар хел буданд. баъд тахминан пас аз 1.5 сол бачае ки бо ман дербоз кор мекард ва маро дербоз медонист, ба ногоҳ ба ман гуфт: устод, шумо ин хонаро бо нархи гарон харидед. ман ҳайрон шуда гуфтам: бори дигар такрор кун. ва ӯ гуфт: ин хонаро бо нархи гарон харидед. пурсидам: тахминан чӣ қадар гарон харидам? ӯ ҷавоб дод: шумо онро ба $320,000 харидед. нархи баландтаринаш $200,000 буд. вот так. Вы его за 320 брали, красная его цена была бы 200, 220. Вы... тахминан $100,000 гаронтар харидед. ман гуфтам: $100,000? ӯ гуфт: бале. ман аз ӯ пурсидам: ту медонисте ки ман бо нархи гарон мехарам? айни замон хона ин қадар арзиш надорад ва ғайра. ва нархи бозорро тахминан медонисте? ӯ гуфт: бале. барои чӣ барвақттар нагуфтӣ? ӯ гуфт ки охир устод, шумо роҳбаред. шумо даст дароз кардед ва ман нахостам гумон кунед ки ман доноӣ мекунам, худнамоӣ мекунам. бароям инро гуфтан ногувор буд. Мне было, говорю, очень удобно вас остановить. ман гуфтам: сабр кун, ман нафаҳмидам. ту дар бари манӣ. Ты видел... ту дидӣ ки ман хато мекунам. маро аз ин хато боз надоштӣ. ӯро аз кор озод кардам. ҳамон рӯз ӯро ҷавоб додам. ман гуфтам: ба ман одамоне дар коранд ки ба ман кӯмак мекунанд, пуламро ҳайф намекунанд. ба ман одамоне дар коранд ки барои нигоҳ доштани пулҳоям кӯмак мекунанд. ба ман ин хел коргар, ин хел ҳурмат чӣ дар кор? $100,000 зарар дидам. чӣ дар кор? бо ин ту маро заифтар мекунӣ. ба кас гурӯҳе дар кор ки туро қавитар месозад. дуруст. не ин ки туро заифтар месозад. ин барои ман дарси ибрати хубе шуд. дӯстони азиз, шунавандагони гиромӣ, лутфан дар ёд гиред. Если у вас... агар гурӯҳатон шуморо қавитар не балки заифтар мегардонад, он гурӯҳ ба шумо дар кор нест. вақте бароятон мушкилие пайдо мешавад, гурӯҳ онро бартараф месозад. агар дар гурӯҳ одамеро бинед ки мушкилӣ меофарад, бояд ӯро аз кор озод кунед. ӯ бозингари гурӯҳӣ нест. бозингари гурӯҳӣ будан хеле муҳим аст. ин чизи бисёр муҳим аст. хеле ва хеле зарур аст. барои ҳамин шумо бояд принсип дошта бошед ва онро ҷорӣ кунед. ин маданият аст ки бояд дар гурӯҳ ташаккул ёбад. лутфан бигӯ, ҳоло дар бозор тренерҳо хеле зиёданд. ту рӯзи якум суханронии маро дар мини мастер-класс гӯш мекардӣ ва дарҳол рӯзи дуюм омадӣ ва гуфтӣ: устод, мехоҳам шумо устоди ман шавед. бале. чаро ту ҳамчун устод маро интихоб кардӣ? пеш аз ҳама ман дарҳол фаҳмидам ки фаҳмиш ва арзишҳои мо ба ҳам мувофиқанд. яъне арзишҳои инсонӣ ва маънавии мо ба ҳам наздиканд. принсипҳои ҳаётӣ. худи ҳаёт кӯтоҳ аст. как сказать, довериться на... боварӣ ба шуморо чӣ тавр гӯям, ман инро қалбан ҳис кардам. ташаккур. ин чизи оддӣ нест. ташаккур. ман медонистам ки ба ман кӣ дар кор аст, чӣ гуна устод дар кор аст. ман 2 сол боз устод мекофтам. офарин. ташаккур додарам.
و تو باز با من به کلوب میلیونرها همراهی. بله. سببی به این کلوب همراه شدنت چی بود؟ بنیاد نمودن شرکت جهانی؟ برای آنکه ما در کلوب میلیونرها آدمانی رو میجوییم، کسانی رو میگیریم که میخواهند رشد یابند و ما با مدد خداوند میخواهیم با آنها شرکت‌های میلیاردر بنیاد کنیم. خدا خواهد. سببی تو چی بود؟ محض همین؟ خوش نگاه کنید. اساساً یک خیل. اولین روزی که من شما رو دیدم، وقتی که тренинг ها سر شدند، شما حادثه های زیادی را نقل میکردید. شما با ارزش های معنوی درس میدهید و همه ما میفهمیم که زندگی موقتی است و بایگری معنوی خیلی بالاتر است. اگر کس بایگری معنوی داشته باشد، او هیچگاه شکسته نمی شود. در دلخواه حالت این از منبع‌های پولی دیده چندین بار مهمتر است. دلخواه معنویات بالاتر حالت است. را پشت سر میکند. و از همه مهمش من فهمیدم که شما تا چی اندازه در پیش هستید. شما بسیار چیزها را میدانید، بسیار کارها را اجرا کرده اید برای آدمان و جمعیت و شما برای من یک نمونه بزرگید. من به شما هوس میکنم. تشکر دادرم. و هدف یکمی من این است که چی قدری که توانم دستگیری میکنم. خدا خواهد. شما در کجای نباشید و چیزی که نشود، من دقیق میفهمم که شما چی کار میکنید، در کجا و در کدام جمعیت شما چی چیزها را با کدام مقصدها میسازید. آفرین. یعنی گیر آوردن بچه‌های با قوت دارای فهمیش‌های درست، این همبستگی خیلی با قوت است. همچنان سفری ما که به کره جنوبی بود. با نزدیکی ما به سنگاپور و مالایزیا سفر میکنیم. خدا یعنی خواهد. پیش از همه فهمیش‌های شما با فهمیش‌های من پورا موافقت میکنند. رسالتی ما قریب که یک خیل است و من با شمایم. همیشه با شمایم و من یکی از اولین هایی می باشم که شامل شدم. درست؟ در یاد دارید؟ با کلوب. بله. بله. با بدرالدینوف شما پیشتر گفته بودید. بله درست؟ بله. تنها وقتی پاندیمیا شد مدت آن کار باز بله. استاد، جلب آدمان و بعد به نزدیکی همش سر شد. وقتی گفتم تو در حال یکم شده شامل شدی. بله، اگر این خیل گیریم این مرتبه بلند است. بله مرتبه بلند اما است. برای من پیش از همه معنویات مهم است. اگر جنبه دویم رو گوییم، البته این ساختن برند جهانی است. با شناسا، سرمایه‌ها، بله. باز همراهی گروهی کاری با محیط. بله. این یکی از رسورس‌های اساسی امروزه می باشد. شناسا خیلی مهمند. بله. پول یافتن و دیگر و دیگر از همان سر می شود. آفرین. یعنی اساساً دو سببی مهم است. طوری که تشکر گفتم. دادرم. تو به بینندگان چی توصیه میدهی؟ میدونی آدمان چگونه خصلت دارند؟ آنها موفق شدن میخواهند. آنها میخواهند با عقل باشند، درآمد داشتن میخواهند، شرکت خوب بنیاد کردن میخواهند، اما چنین میشمارند که ترینینگ ها بیفایده‌اند، خواندن فایده ندارد. بله. واقعاً این گونه آدمان کم نیستند. جمعیت خود چنین است. من چی توصیه داده میتوانم؟ البته بیشبه خواندن مهم است. Да, вот даже вот сейчас, проходя уроки, حالا درس‌ها خوانده من چی میگیرم؟ نیروی زیاد میگیرم. کی کس صاحبی نیرو میشود؟ من در خود حس کردم. وقتی که کتاب‌ها میخوانم، وقتی که رولک‌ها رو میبینم، وقتی که در یگان جا تحصیل میکنم، نیرو همین خیل پیدا میشود. فکرها، ایده‌ها پیدا میشود. فکرهای نو. همین فکرها نیروها میباشند. بله. یعنی این یکی از نیروی سازنده. بله، نیروی سازنده. اینچنین کس چه خیل نیرو میگیرد، چیزی را نمیدونست چیکار کردن، این برای چیست، کس فهمیش پیدا میکند. ها این خیل همین که کردن در فهمیش کار پیدا میشود، نیرو زیادتر میشود. برایت آسان میشود. ها این خیل کردن در کار باطناً میگویی. سبک است، مانع گم میشود. یعنی نیروی فراوان، قوه یعنی زیاد. معلوم میشد که پیش از این یگان خیل مشکلی بود بله. و باز مانعی عقلانی بود. عذاب میکشی و چون راه حلش را میشنوی یا میبینی یا در اساس یگان تجربه فهمی، خیلی سبک میشوی. بله، نیروی تازه میگیری. این بله. خیلی ضرور و مهم است. دوستان عزیز، من حالا در داغستان قرار دارم و با شاگردانم فخر میکنم. دوام 15 سال مکتب سما کار میکند. دوام 24 سال به نزدیکی 25 سال میشود که من همچون استاد بیزنس کار میکنم. احسن. اما در این مدت آدمان خیلی زیاد در سمینار و ترینینگ های ما اشتراک کردند، ولی من درباره آن گپ زدن میخواهم که پیشتر ما میگفتیم روید، خوانید، دانش فایده میرساند. حالا باشد در این باره گپ زدن نمیخواهیم. ما به شما شاگردانمان را نشان میدهیم که از ما درس گرفتند و چگونه کامیابی ها نایل گشتند.
если вы اگر شما سمینار و ترینینگ های ما را بخوانید شما نیز چنین نتیجه ها را به دست می آورید. همیشه در یاد گیرید شنونده امروزه ترینینگ های ما میلیونر فرد است. شاگرد امروزه سیستم ما انسان کامیاب فرد است که در سمت خود پیش قدم است، در ساحه خود پیشبر است. باز 10 سال صبر کنید میبینید که شاگردان ما به چه موفقیت ها نائل میگردند. باور کنید با مدد خدا همین خیر می شود. برای همین اگر شما آرزوهای بزرگ دارید، اگر شما خواهش‌های زیاد دارید، اگر خواهید که زندگیتان معنی پیدا کند، پس حتما خوانید. در یادداری امروز ما در تالار گفتیم از مرگ نترس، از زندگی بی مضمون بترس. پس اگر خواهید که زندگیتان مضمون داشته باشد به سمینار و ترینینگ ها و گروه های ما مرحمت کنید. درست؟ بله. تو با آدمان سمینار و ترینینگ های ما را توصیه میدهی؟ بله البته بی‌شبهه. و برای چی توصیه میدهم؟ برای آن که به من بسیار پسند است. محض طرز دادن معلومات آن خیلی عادی است. حتی به عادی‌ترین کس میرسد. رفته میرسد. شما خوب میفهمونید. وقتی انسان با زبانی عادی و فهمو گپ میزند پس او خودش این را در عمل تطبیق کرده است و خوب میداند که درباره چی گپ میزند. بله. از طرز برآمدتان و سخنرانیتان معلوم است که شما خوب درک کرده اید و میفهمید. بله. درک کردن یک طرفی مسئله است و باز به دیگری رساندن طرفی دیگر است. برای همین با همه توصیه میدهم. چیزهای مرکب را با زبان عادی فهمانیدن بسیار دشوار است. چیزهای مرکب را با زبان عادی فهمانیدن عادتا آدمان مرکب تر میکنند. پیچیده گپ میزنند، دشوار میفهمانند، باز ترمین های را استفاده میبرند که دیگران تماما نمیفهمند که گپ درباره چی میرود. با ما باشد این پسند طرفی نیست. به قوت شما و شرکتی سما محض همین است و شکر خدا که به من بسیار پسند است. زبان با عادی بچه ها گپ میزنم، این به همه پسند است. این ما را نزدیکتر میکند. باید فهما و آسان باشد. بله این خیلی عالی است. تشکر دوستان عزیز. نوارهای نوبتی ما را تماشا کنید. در کامنتر نویسید که از صحبت من و یوسف چی چیزی خوب گرفتید. همه فکرهای خود را در شرح نویسید و ما به اینابت میگیریم در مصاحبه با دیگر شاگردانمان. ما برنامه 100 شاگرد بهترینمان را سر کردیم. آنها را به اهل عالم نشان میدهیم. در این مدت ما چی کار کردیم و باز چی کارها میکنیم خدا خواهد. تشکر یوسف عزیز. تا بازدید. با شما تشکری زیاد. خیر دادرم. تا بازدید.